Ondo musese wa Mûtongoi TV na mwithukese wa Mûtongoi FM ni na wikwatio kana watinda nesa wa chumwa wa umundi matuku thanthatu mwai wa 8 mwaka wa 2023 karibu ndeni wa kilungu cha Îkûmbî ya siasa otondo tweka kila wa chumwa twatiana wa chumwa mubitu tweyania kana twekiwaje tukakomana vai Îkûmbî ni ya siasa twendese Ûneenan'Ya otondo tweka kila wa chumwa twena atongoi va studio na kuwinga lekone eswinge twinenania wisangea Ûneenan'Ya witu wa muthenyani wa umundi na Ûneenan'Ya twitha twinenanisia yolo wa Ûneenan'Ya kati wa Silikalî na ngaleko ya Ûlei ni kwatia wewe Ûneenan'Ya katika Silikalî na Ûlei Ûneenan'Ya timueni muno nondo no likana kwa ina Ûneenan'Ya wa bipartisan talks wasaithi ani wathi wa kimanguka Ûneenan'Ya wa timu yesu yae timu ya Azimio ya andu Vonza timu ya Kenya kwanza andu Vonza Ûneenan'Ya usu wathi o wa yakola wa ende yukwena Ûneenan'Ya onge wa andu atano kila ngaleko ya Azimio itongwe ni ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka aende ngaleko ni inge ya Kenya kwanza itongwe wenewe muyumbe wa vaya Kikuyu ndongo ya laingi Kimani eshungwa kwou twitha twinanisia maundu asu tumanye ni chao kivonde ni na ni chao kitonya kuma vo na Ûneenan'Ya usu ono yesosia matunda we musiaisia wena ivuso ona kuwete mawoni ene sia tongo imaki ûteti nimegumia mawoni mo kivathokanio na kuta no iwe mugoni waku la mwene ndi ula watumia tongo ikumbunge ni kivathokanio na indi no siona hakukete woni waku tawe mu Kenya ukatuta vyaye we wona Ûneenan'Ya ono ni wailite mundu ala me Ûneenan'Iswa wendekethia meva ona kutwika ngaleko cionthe kila ngaleko ni yumitie maundu mayo na ngaleko ya Silikalî matongwe ni President William Ruto ona umunthe ni mathingirira kana vai handshake kana vai kindu kitwa nusu mukate kana kukwatiana na Ûlei ngalekoni ya Silikalî kwou nayo ngaleko ingi ya Azimio ya iti Raila umunthe ni waweta kana mainkwe nange wasia handshake kuni twitha twinene na atongoi na ku ilite tukenda imwe 5 namba ya utumani mukuve vatende vi ilite tukenda imwe 5 namba utumani mukuve vatende vi na kwisala mitandao ni itu ya mekomo kanile Twitter ni @Mûtongoi TVKE @Erastus Kithuku na hashtag ni Îkûmbî ya siasa then wa Facebook Mûtongoi TV page ya kwa ni Erastus Kithuku Nzomo na page ya radio ni Mûtongoi FM ilikana Mûtongoi FM no watu kwati kwisala radio app with kwa Google Play Store or download Mûtongoi FM app na indi no watu kwatie kwisala ya na imwe na itatu katono itatu wengaleko sia Kitui na mawethi ruroko na ngaleko imwe sia accountini ya Masako na wengaleko sia makuweni yonde na mawethi ruroko no watu kwati kwisala ya na katono ile FM wengaleko sia kwa Kiswani no watu kwatie kwisala ya na imwe na ile katono kenda yesu ni ithimisi yake 7 sia Mûtongoi FM app na kwa ni Google Play Store Mûtongoi FM na ende ndini wa www.mûtongoifm.co.ke nitawe Erastus Kithuku Nzomo karibu tunenanie namba ya simu yivukione nengone ngalilio otwende ende kwa oyu ni ndotho cha tongoi na kwina utho cha tutamanye nginya muthia na ende karibu muno Îkûmbî ya siasa ni siti muye aeni bo ende umunthe muye aeni makwa muyona mithenya mutabika bo na indi kivila kiu kivokati nini sine wene kithei ni cha mutumia wita wa Fred MBATHA FM enziani okite nitwambia indi oka oselele balo kwithia tupikite mheshimiwa ni ndambia na kumuthenya wa mundi karibu sana Îkûmbî ya siasa ni kwati watinda nesa ndio thocha kwa Mûtongoi TV ye ndo tumusia musiaisa kwe mundu okukulia ndo uyu no yana macho nne mbe ni utunga mubya kwa Mûtongoi TV nondo wa kutothocha ingi katika kilungu cha Îkûmbî ya siasa na nditungia mubya musiaisia na maitû ma Mûtongoi FM nondo wa utambia na itu kila ibinda twethe atwina kikao cha muthembo kana kilungu cha muthembo cha Ûneenan'Ya na kwa kanthi itu ya Kenya kwa ni asia ni karibu twasia Îkûmbî ndubo mote musako good ya na kwa ututambia imwe tumine chathiki imwe na muyathoche muno asia isi thank you na indi ni wala no mutathia cieto yake to John Kisangau kivilize ke muno ne mbaki anai MC and then wa ward ya kwa Vonza Yatta kwa accountini ya Kitui na yuni mûteti ngalekoni ino ya Kenya kwanza ona umunthe no wala no mutathia kana atinda sagana na indi ni muvya muno nondo kuma sagana nginya Masako we ona distance
ende ni watata wavika ni wendiwe Îkûmbî ni wendiwe ndo maitû. Asante. Yeah. Haya mheshimiwa, karibu sana kamera yako neno. Ni muvya muno Erastus. Kwa masido anaitwa Harrison Maluki, MC wa ward ya Migwa ni Mwingi West kuma Kitui County, na ninye ndongoi aingi katika mbunge ya Kitui. Ekani thoche asiasi onze ma Îkûmbî ya siasa kuma ngaliko sionze cia ukambani na ngumea nitukwatiania imwe kwa imwe nikwithia nini isi tuimina Îkûmbî ya muthenyano wa umunzi maili ya kubosa musakwa kwa tukwatiania imwe kwa imwe na ngutunga muvea kwa Mutongoi TV nundu wa kutunenge ifso ino ya kuka kuendea kunena na Kenya. Yes. Asante. Haya naende good introduction baicha kuongela bau usuyu ulota mwezi ni wamo mananesa naende no amanya mbaki ula ukite twende na kumwetela ni mundu we bwana FM Fred MBATHA Mûtaalamu wa maundu make ûteti nayu Ûneenan'Ya wabinguka likavo ona kuise ithani wasange ya kwisela mitandao ni na namba ya simu yela iva ukione kwaku sasa simu cia vika nengwetha ndi unenga mwana ukune simu na wako na simu ithese wa TV kana radio kwa oyu ambia kwiki simu credit na ende uyosa na ambesu usave ethandu ndress o save nini sima shabiki aingi ni ba save alama kala ande sianza pole sana andu kakune simu nondu bethe wana thina kuwe alama ande sianza ma Spain Qatar ma andu bangale kosia kuya Germany andu ma England hasu isilenga kwa ya mutandao wa Facebook na wa Twitter na uyonge wa YouTube. Emo YouTube ni Mutongoi TV so FM official. Tuambie bwana bage yes. Enda tuambie nagu. Ûneenan'Ya noyo no bikie onge. Tio latu vevinda twa nene te Ûneenan'Ya wa bipartisan ovaye kumbini. Jizika na vinda yesu twa nena wa hivyo. Nene si wa hivyo ni twa nena ni se yolwa Ûneenan'Ya. Maundu la twa neni meo maingi Ûneenan'Ya usini wa ndie wa bikamuthia. Itwe na Ûneenan'Ya onge mweu. Na Ûneenan'Ya uyu mweu uyoneka nitamone nange kubita uyonge nondo ni Ûneenan'Ya utwikie nota ukonia ula wa president wa nthi ya Nigeria Obasanjo na wasisi Ûneenan'Ya ngaleko ya Kenya kwanza ni wesike kosi kila kivo ngaleko ya azimio ki kosi no chene oikulyo yambe nikenda wese ni twalika Ûneenan'Ya ni muno pata Ûneenan'Ya uyu ni mwa wasisi mheshimiwa John Kisangau baki vata wa Ûneenan'Ya uyu uona wina bata Ûneenan'Ya kwa mwene ndi wa kawaida. Erastus Ûneenan'Ya pata waguo wina upinzani ithita Silikalî Ûneenan'Ya ngalila twenda Ûneenan'Ya wa unity wa kwatania andu maitu alama na balukile na alama na betete withie twathi pamwe nondu nthino ni itu ithwa kwa ithueta Kenya kwanza tuyasia Ûneenan'Ya ni muthoche na ni museo nthi yaka wa kwisila andu kukwatiania na kuthi bamwe lakini wasisi Ûneenan'Ya ono kwa side ya azimio azimio meitia dialogue meitia mediation talks mediation talks ni taila siekiwe ni Kofi Annan 2007 na mediation talks ni sisi yaetie nusu mkate mediation talks nisho siaetie coalition government kati wa Kibaki the late president na the former prime minister Raila Odinga wasisia Raila Odinga kila uthimete na kila wathimete one vindela ambe ila kuna ina bipartisan talks ni atonolikata Silikalî but ta Silikalî we are very clear to be very clear to yasia tuinenan'Ya maundu ma mwene nthi Yes. Tuithia na discussion na opposition ya mekwata kivila kiba kana no kutwika chau kwa any discussion ni lekuwa kwithia ithia hii discussion ya sindula mananene ya cost of living isini sindula mananene ya tuke tumane ni chau ki akili nisio kito no tuma wa mutu ngalama ya mekalile ngalama ya mekalile yoleka isini sindula twe ready kabisa ta Silikalî na twe na ndwala twekiye katika forefront ta leadership thi kalenthi na azimio ithia penzi ya tito no tumia mena ya akili nisio matonengeyo tutumieyo o twisi na sapio painzi yenge twiso tumia kuola ngarama ya maisha kana cost of living cost of unga titaimite
na titenengete andu maitu aimi maitu mbolea na tia ma support nikana wese kwithia ni ta produce liu okay kwa hiyo discussion yeno ithu twenda wese kwithia ta silikali ni discussion open to public withia kila monena mebala mai ta enendi nitisia isi tone menda chau menene achau tikwenda mainena mebithite okay nundu ciendula monena ciusu enendi makenya kwa uti asesu wala kukethia na discussion ya muthemba ucio na Ndongoi TV ikethia thibo ikabe nikana yone andu akela mendani chau nundu ninezineza pure Erastus andu ano menda silikali na silikali yaani cio ni enendi matuku kenda mwe wa nana niwe yako niwe kura na William Ruto our president asinda kura kwa withe penzi engi mato no tumia makwate ona kalembe ona yuti unena kuhusu nyusu mukate ona kwota mukate kwota ndioneka nito bikabuka mukate yes baingwa discussion yoyote tukweza kwithia nayo na ndwa ya kuhusu handshake ya kuhusu mukate nyusu ona kwota kuna na mwene ni manawetie masia kana ni mawetete na umuthi Raila no wasio kalela atongo maazimio ta Eugene Wamalo ola wendeni wa timu yesu ni maje mama iwe nange wenu ya handshake inde tutambitwa bikaba umweshimiwa nene sino thingirela kana nyoma yakwe nundu ni waeteka nikenda yuko kulia kudio wegango lia kulia ngi bano nikenda yu usongeanise ebwe Kenya kwanza mwina goodwill ya Ûneenan'Ya nondo wethukisia ndo ndongoi cia Kenya kwanza si Ûneenan'Ya mono top leadership nimekuona ni mena miongamo miomo mono na ne kwase ne mwiyumbanite Ûneenan'Ya pena goodwill Erastus goodwill ya Ûneenan'Ya thibo 100% lakini pesi ndo si out of discussion tanusumukate coalition government handshake isu si out of discussion ithia azimio ne kwenda discuss anything na Kenya kwanza which is the government you can issues equal affect mwene and directly you can issues si ate Sovia IBC ata au to constitute IBC umbelewa so discussion ite si outside cost of living si ndo si outside that isu tu yonena na ndwana okay nundu wakwetha Erastus netwa kunie kura yes na paitha pe kitumi chao kuna kura kwetha tika kuna kura na twamina kuna kura mundu ayeto confusion yokila after every 5 years achasi yenye nengwenda nusu mukate nengwenda kwetha ni Silikalî na nuna alilwa nani ten betha pate kitumi chao kuna kura twetha twailite kuka twisi yola ubwato kusinda no teazi yanengania aya unwana nge ononge nusu mukate na tuende lakini mwene nthi ena jukumu ya kuna kura kikatiba alright na kusakuwa president no governor no senator no women rep no kila kivila kiyusu na chausugwa twailite kuende yu mpaka miaka 5 ya thela nika no long yo sindiwe ithano kwenda asio kiwanza ni anene na nthi mete kivila nundu Raila Erastus Raila Odinga pa imundu yiyota mwezi ona ciana ila nini na ziwe ni manete mutumio no nundu kuma 1982 no avindu ya Silikalî 19 ndavindu watatie ni watatie enda ovindu wa Silikalî ya Moi ayendo kivila 1997 azindwa ni Moi ayeto confusion hivi na hivi atwekai manja wewe tinga imemeza nini chogo na alikuwa Silikalî ni Moi 2002 support Kibaki support Kibaki maivi katu 07 wewe yani wa mukolile pyo 2007 aongama mabona kila makunie Silikalî ya mokwata akwata nyusu mukate 2013 angangana na Uhuru wa Kenyatta Uhuru akauka ile akalake inani 2017 kasi okaningi ni wazi yoka mutse atwekane handshake anengwa handshake kindu kile chai chambe wekie ni kupenda mamlaka the sitting deputy president elected kuba imundu utesi Raila Odinga kilo kwika ni tradition mundu wizi Raila Odinga ni wizi kila Raila Odinga okwendo ina kiyoneka aya ni tweko bingwa ni tulikande ni munango isao likamonoe ambo kunda ke uyu ni kibionesa nera kwikithia musese kene kibu
na FM karibu sana no kwekiwa chagu itina wanataka mutho ciokite ni na tabia cia twithe tutwambia by the way tunathi muno ni nukite kwaku na ndi mheshimiwa no gwamba ke yacia Ûneenan'Ya la wibo inywa azimio ke mukwenda inizo mukate na kiyezo kwatikana mheshimiwa Harrison Ûneenan'Ya uyu uona ni wachao Ûneenan'Ya uyu wina pata wowote kwa mwene ndi wako ina nondu nengi kikindu chonthe kiwo kuno ba Kenya ûteti na asia kana ndene wa ûteti mondo ato kuna ndene ondo wa mwene ndi ona mwene ndi tuenda hakasa kuana ûteti tuko na maendeleo moka na siana ûteti mheshimiwa Ûneenan'Ya uyu wa Kenya kwanza na azimio pe kindu no Ûneenan'Ya wa muthemba mo na wetethia mwene ndi ni muya muno Erastus kana sie Ûneenan'Ya ni musiona ni wailite ni kwithia Ûneenan'Ya niwo waka musi na niwo wakanzi na nyendino kabana kumbe ni muthenya wa umunzi kwa assassinate character kana ku describe character ya mundu ni kwisa kwithia wasize kila mundu muthuku ala make lakini bala twi Tanzania Kenya ni ngwona Ûneenan'Ya ni wailite ni kwisa kwithia sindu ila tunene ithi tanzimio ni sindu a Kenya makuona ni sindu ciailite kwikaleonzi na cianena niswa ni kwisa kwithia serikali ila twinayo ya Kenya kwanza umunzi ni serikali ya kwikuna Kitui ni serikali ya kunena undu kwenda ikulwa kana omwenenzi uno kunenyu na omwenenzi ula wamikunie kura na watata kuthukisia umunzi undu majority leader wa National Assembly kunena akuya musumbi weniwe size ya His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka wasizia kimani chungwa kibila kila kinena wakwata ni kwithia majority leader katika National Assembly lakini wasizia Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni mundu former vice president wanzino ya Kenya na kungamani public wambia kwa sio ni size wako anu melo au imaanisha hata na kuni kwetu kwasia serikali ino ya Kenya kwanza ina kwikuna kithoi kwingi ethe ni mabikie bandu namona kana Ûneenan'Ya niwo museo maili te kwithia mothi kukuyenezi ni kwithia Ûneenan'Ya ndu nambia na kwambia kwasia twikwenda kunene aki I think sindu ila si Ûneenan'Ya ni cionze ni nandikwe na ngaliko cionze cia ûteti sina sindu ila ciailite kunenan'Ya ni kwisa kwithia Raila kana azimio ndina asia menda nusu mukate kana menda chao ithionze tu ya Kenya na serikali ya Kenya ni itu ithionze ithionze ni tu ba kodi na kwithia serikali ni tio ibila sia political peke yake ni kwisa kwithia upande wa azimio mwa numa support ya azimio numa support ya Kenya kwanza na monza mo serikali imeende uthuku mo serikali kwa hiyo ni nguona Ûneenan'Ya ni kindu cha maana muno ni kwithia kila tukwena nzini itu ya Kenya ni mu ni kireta kwithia ni twasonga na mbe economy yitu oyende enesa na nitu kwenda Ûneenan'Ya unikenda usikwithia ethia ni maandamano ni mathela nikenda usikwithia twina lunje investors alama kwenda kukanzia ya Kenya kuinvest pamwe na itu lakini serikali yatu ni serikali ya kuna Kitui twasia Ûneenan'Ya we awone kuimi kutanoni ya kisiasa iwazizia zuwa ita campaign siende na usuti undu musio ni tukwenda bethi na good faith na be mundu naze no kwenda kulika serikali ni ya Kenya kwanza actually pe mundu kwenda ku associate na serikali ya Kenya kwanza yuko na ngalama ya maisha undu ile nundu be mundu enda ku associate kana kulika kindu ni Kithuku ko ukela ithita azimio tutetea ni enenzi ni kuthia tusaputo nandu twilile tomoko nandu nikenda ibinda ila uya uthukuma nae kana kwende nai uweze kwithia ni twanena on their behalf na nikenda uweze kwithia serikali nayo ni ethukisia andu for example ibinda kila kudai na war finance bill nunaona kila bandu wa Kenya makulu opinion ni members of parliament mukulu ni mukwenda finance bill ino ya kuendea kumongelela tax akenya mayasi kai lakini musumbi ongama iko manoni ya wasia mende male kwenda muya usundu leo vita usutu ya wa musumbi ni kwithia atongwezi ila executive wing ya serikali na twina mbunge maitû mailite kwithia monenanisia sindu ila siba ya mbunge na ni wailite kwasia undu wa mbunge makwitikilana after moza mawoni kuma kula kuyenezi chino cho chailite
mwenzangu bano ni waweta kana ngalama ya maisha ndithe ya ethia tuima tukethe mbemba mbingi lakini Erastus ethia ni tukwendea na kuiva kodi mwingi kwisila mautani peundu ngalama ya maisha isa kuthea ni kuza kuthea wasisia oile ngi tunaivani tunaizia mauta ni mukela kindu chonze enzi ya Kenya ona tuwe mali wingi bitata na ngalama ya mauta iulu kusovya mutuzu kuthia mutuzu uskali kila kindu chonze factories zitumia mauta Yes. na as long as ni twiki tax katika mauta tukatarajia kana ngarama ya maisha ni kuthea ni kuthea chini cho Kenya maana asia sindu cia muthembozu sikakwato sikongelo tax Okay. na kila ndonyo kule serikali ya Kenya kwanza niye ngekwe kuna Kitui Alright. na yumanya mwenenzi niwe wina vinyana ni ona meki serikalini na uni akaamua kana mwenenzi na kwenda serikali izu the same way no woto nya kumimi undu na meki ye kibilani. Alright. Ni muvya muno mheshimiwa Arson Maluki na indi bwana FM karibu Îkûmbî otondo nawe tatu twambe oba u na indi wetu musia yisia ne na akulikelelebo wesethia ni wete woni waku ki analyst utravie wasisia Ûneenan'Ya no we oba atu ina nise yolwa bipartisan talks ila sia indie sia kimangoka na sia dikwa oitu te Ûneenan'Ya nonge na uno upua tawe Ûneenan'Ya we kiasi kingi ki olango wote uswa bipartisan talks na utravie wasisia nondo utrabasia niwo utrabasia oni kwetha zua yiga no ketha mbua ya siasa wasisia in future na itho ya babasa end game itona kwetha mbua hata ya Ûneenan'Ya uyo wa serikali na ngaleko ya Ûlei undwambe nenda kosa mana nitungenga imuvya nondo wabingwa muthemonge nondo twasia tutani cia tuona muthemonge tuketha ba Îkûmbî na yitu ibo na hindi ngia musia isia mwithukisha na kwa nina vika na ngai no nzobete no inya wa FM Fred MBATHA ula Mûtaalamu wa maundu moteti no ndongoi waile okutabia kwi mbuga kana sua ya siasa kana ûteti one kana uke yutu ibata Kenya ano sio tetekele kunena tandu manthimwe nanye mithenele yako ni thirwa ba Îkûmbî pe undu umwe ni weta kitungilelo wakana thino ikatoneka kwa ndongoi kunena thino yitu na nicho wiwa anjazia oithio tambai akamba teko maneva ambelelo ayema na ngizio kanjazia ona itu ta Kenya teko maneva ambelelo ayema yusani bikiesi ya Kenya teko maneva ambelelo ayema ateo be bandu ni nanzika niweze no nisiisie kila kiendeye na sisi wazimio kile kwetie no nini kweto cia ngaliko ya utongoi wanthi kila na ziende sie na be kindu kimwe ngweto kukisisia na metho nesa no kethia nikiendo cia igwa munango undu wambe yuge thukizia atongoi mangaliko ciele ningi yuta yu si ba cionthe no kuwa nthe maikwatania kana thino ni kwenda ne lakini kulwe thi laisi yo thino tiendo nena ni cia yulu wa chao yes ninegwa mheshimiwa aweto ndo cio muno wakana nitukwenda kunena ni cia maundu alama cia iti mwenende na ju ona kwecho ngwetikala na jo na yulu ya ateo ninithukiisie azimio na ngethukisia Kenya kwanza na nenda ukutabia ngaliko isu siile ona kauni si uweta kindu kila kebwa hata chelekele mwenendi ni utabisia ba Erastus ngaliko isu siile na sisia nesa na metho makwa iye yumba ni ite kunene akindu kila kiusumbua mwenendi kwa kwiyumya na yu ni kwati nijo kuwa ngaliko ya Kenya kwanza mayazia azimio maikanene ngawaya mukate nusu ona madenezo nena ne point yo aya namo azimio namo ukamethukisia meazia nitukwenda ndithi na mugo ni kana thiende nambe yu ni utabia nesa ukapiki point isu sino nizo siingaliko ciele ni utabia nitetieli Erastus kwisa umana thino thina wayo ni mau yes na nienda kuutabia kindu kimwe
twaile kumana ta Kenya na ni wezi ni wita no ni cia ite musumbi ainena kitungililo kana na sumbi pa musumbi utendau kana ketha ni batoneka thino yitu ya Kenya yaile kuibala ya ingili umwe maana kenda 63 tuikwata wiyathi nundu twasia twene na Singapore twene na Malaysia na indi isu ni ciatutiie cio ciatutiie ba nenda ukutapia pala ciatutiie nipo paile kwitha painene wo munthi yes atio wethukisia wezi tuyasia nitukwenda mugo na wezi tuyasia nitukwenda mugo niki nundu kuna ntukunonia kwina maandamano na maandamano tuyasia nimekwananga mugo ko maandamano mathele tikwate mugo aya neo namo Kenya kwanza mayazi ati aya tethukisia azimioneza itamenda maliga serikali ni itu na itu tiumenda bo yu tetembele pa ateo Erastus nenda ukotajwe sindu ila sina thina bake na ethe wasika nene wa pai Ûneenan'Ya uketha uendeye woteja mwenende na nyine ngwitikalana na mheshimiwa Kisangau ujukwasi cha Ûneenan'Ya uonthe uzisha mwenende na ona mheshimiwa Maluki majority wanake ni iwe kilomo yasia kwanza wewe ni iwe yasia maikwenda serikali maikwenda thengia serikali na ku associate maikwenda thengia serikali kumenda mwene ndiate nugwiwe lakini kulio ni wawasisia ngaliko ino sile ni sisinda kila kiuthinya mwene ndi nugwiwe ngalama ya mikalile thi wetwa na musumbi ni waitie fertilizer otumanwe na otwa yuni tambie sio ya kwambia ya usiani na ngalama ya mwene ndi ngaliko ya win inondo president wakidogo anaisi we mwene ngewa ya cost of living ando mekulia mbone hiyo Ûneenan'Ya se windeni wa manifesto ya Kenya kwanza Erastus nendo kutabizya ba na kiungu utabia na watu yapengi yote elonengete nda yapyo anginde tawu ngewa ya fertilizer ndebe na thino lawe ba Kenya na utabizya keuba nundu thino lawe ba Kenya ne munenange kwi fertilizer okay yu itambia yu tekatambyu tetha ta sovu 2% lakini pe 98% zikitheka na twaile kwikalanthi yu ngaliko ino sili cia ile kwikalanthi cikakulania hii yo patengwe yo kwatika lanthi ati Ûneenan'Ya ndithitu yo kila kithina cia nthino twaile kuthotwa na Singapore na titeane nayo ni chau na nienda ukutapia Erastus kindu kila kiuthinya nthino na ni kana thietwe nziani kibo na ona pe ya idea indi kwisa kwetwe nziani kibina muno na nienda ukutapia okwala ikola izi undu ituonena munango ni mubango ula twekiie tanthi niwo uthinya nthino ya Kenya na mubango ni twekiie na ni wize wekea mwea kana wekea o process ya kwiko ulikae process inewe na yuthi kalavu undu wa meseovise thili okay yuba Kenya ni twekiie metalatala ya kwika maundu na metalatala ni atukwatio kombo na ndio tunengo sungio museo metalatala yesu ni thietete sindu ile sina thina muno iyo ni thukiije musumbi ba ya Kirinyaga na asia ni tukwenda twike maundu ne kana withi andwa mamuika matena mawia ni twa manenga usungio wa mawia usungio wa mawia ni utabizya bandu fertilizer mawia zima muika usungio wo ndi fertilizer uzu azu kuona na ni no sie mwana ni sie Kenya undu zeili nye na bingwa map ya Kenya na ya Afrika ni kana ni sie Kenya undu zeili na wasisia Kenya kundu kula kuwa mbua yago kuibituka imwe yolo waitatu ni that 2/3 kuyua mbua nundu ninakwatie mutitu wa Arabuko namba tanezela ba yachulu noga nakwata yeme cia kilungu na cia mazaku na cia kangundo na nabira nakwata centro na ngibika ba yanyeri neka na kilelapu tanguthea nziogeda nakuru na nakwata ngebe wethia area su ya Kericho Kapsabeti mubakathi ulu kubeka ba na nienda ukutapia na sisia nthesu third niyo yuaneza 2/3 nduwa
yu kiu kikwia ona kau fertilizer kwi kundu ito no tethia neza of course itiega na ndi mundu thitethia ona kau kwi kundu ito no tethia neza thina ula twi na uo ba Kenya ni utavia neza Kenya kwanza na Azimio na asa musumbi ka mundu ulonge nukwenda kwikalia a Kenya mvya matavyati mbaitu kwamba ikwekana na ngawa ya Kenya kwanza na ya Azimio kwa tikula nyati nundu ni paimu tongoi ona mutongoi uno Maluki ona mutongoi ona kutwika nuto ngutha temu za kweyo yune mutongoi na ndeka iro mheshimiwa yani athio tuine kwake athenda anatenda kwa ndumenda amatethi mugulio na no lazima ka una wezo nundu mutongoi na ndio ndongoi ikulio ni zo andwa tumashughulikia tukamina thina water system yitu tunengete sindu ile siela kunene wane Azimio na Kenya kwanza hata ndikwete kuinene lakini ndikwete kuinene ndu siela onene nugua maya siasa vaibingwe peke ndukoma ngwenda ukotavia Erastus ona kubingwa sava kuitu tethia toile kulio emwe la hizi the system ila twase ofisi Kenya yosa kwani twina miaka miongo tandatu etunengete asumbe mambai ile sisioka system yesu nenzio ikuli yambela twele kwekule na tikulia titenda kuendesha tikulia ati etha system ila tena yo nenzio na mbika bwithete asumbe mambai ile sisioka katika mbithi namba miongo na ile yo system yesu twase ofisi owo wago nenzio no ndo akele tikulia ati yo yutambi muzumbe no nenganie chata cha university pao kambani kwitu open university na tena ndani tuikulia ati yotambi the nitusome the tiango ingi kwa kumaibe ya vizi na kwa kuiba koti na serikali mpaka umyambeza imwe maka manenga ni amaka ibe vizi yo andwasu timasome the niti ukwata value ya mbesa ila twekeye thine wo na kuma pala twambizi etha ti ukwata u value wethina ne mau na ni utabizia ba Erastus tikanena ona tikanena sindu ile ba Kenya tikasi ati kwa tikule ni system yeta mbaile sisioka ukila kina thina wayo uthina wiba na system yete so metha siana na siana si Nzomo ukeiwa mundu ni wa university uikomana nake aikwea ndena wia na nuko thina yo sindu izu sile yo thina wiba na nyenga nyapa kwa ta FM ina ile kuta Kenya kwanza na Azimio baya kanyange waya atatubingwa zapa mendo kubingwa zapa mabingwa lakini if they know la main ni system isu yetete mbai oile katika miaka miongo 3 daile okuya system isu thina weba yani waya la usiwa na niyo daile onene weka kulu ati yo tuende na by the way ekanjuma la ngutadio system isu niyo yetete mathina ona ano ukona ma kimawea na ma kimbeza nundu tiendene ngutadio ndu thikanite nakyo no sio mheshimiwa mbage twi mwanani osu kimwe cha kana point yemwe katika Kenya kwanza ni ule ofisi wa ndongoi ya Ûlei official opposition ndithikise president Ruto masane mawe omwendo na wasaile na nusu ainena na kisese kimwe cha TV cha ba Central kuyasagana state lodge ni whether atase kana uno nukusaniwa ni andu amazimio asiau nukusaniwa na andu amazimio nondo we mwene no wetekilile na nukukwata mbao ofisi wa opposition kwethe na official opposition na atumiande tokana Azimio my strategic maina strategy ni my strategy na yu nether ndiye silia kana ndiye kulio kicha ofisi wa opposition nike kweso thene kia mathina on the yera twina mo ba Kenya kana nacho nondo wethukicia ngala kwa Kenya kwanza muno president Ruto ase kiungamiwa kana kifande wa serikali ila ni mbeza cia mwene ndi ula we ba court ofisi ono ne kuongerera mwene ndi mukuoye kana no utethecia kuthinekia mathina mekumbilite nditu ya Kenya wena kwana musesia tumese Erastus kindu chambe ofisi wa opposition leader ni museo kwani na our president William Ruto ni open for scrutiny by anybody
by any agency, by members of parliament, on alama opposition, to run it a very transparent government. Government itena ndatiko ne moya kwenda teni mulusan. Na nikana wese kwithia serikali ni ara nesa. Nipenda checks and balances. Nicho kitu miwona ona the county assemblies ila mheshimiwa we na ila neye responsibility imwena nepyo ni oversight. Yes. Oversight executive. Na mbunge ukethe nondo ando measia aiho sijui nini mbunge mekona siendo ibwa hata sieke tasaidia serikali ni pindesio na ni busoesio kana twithie na leader of opposition katika serikali itu nene ni kana weze kwithia ni more raise issues sia kila mekuwa na kiendete na hii kila mekuwa na chailito correctiwa na serikali ya Kenya kwanza ni open to that na ni kindu kisio. I want to tell you opposition nenzio na count I mean at the national level kwithia na leader of opposition we support it kana funded ni serikali ni kindu kisio kwa nthi itu ya Kenya nundu akwithia Erastus nienda kuotavia ilo no ni corruption ni alika katika nthi ya Kenya piu ina alikilelo no ni Raila Odinga ula niwe unai katika opposition auma katika opposition na alika katika handshake twamina miaka 5 tutena chao tutena opposition katika ipinda yu miaka 5 nthi ya Kenya yambio koba 4 billion per day uisanga mpesa ino sio koba per day billion ina sio kona ya mwao na ino ni information ni katika public I mean domain Silikali itena opposition ikuna azindu cia muthembosu na ena kunia azindu cia muthembosu Raila echauni paundi na masia ho ni handshake ni nzio kwa unity lakini nenda kuotabia kana Erastus na ngitabia alama tusiaise kana hii Silikali ndi ambao ranewa itena opposition ya kucheck kila kiende kwa ukiuni kindu kisio lakini number 2 ilo kuona tuenda ku create pia opposition ni wing officially weze kwithia hii katika constitution yetu yeye trenjiwe katika constitution tienda ku create position yesu ni kana muzee uno pia na akya kwate chao akwate wea koti ndatu noete nundu akwithia muzee uno ateweyane ni muzee wa mino ndatu noetie uno ngumwekea mino pia na tikwenda mino kila kibo yitwenda serikali no yibo isakwe twethu kumenende na tuikwenda otinde discussion ya no kukwata chao nundu akwithia mawya ni maaniwe ni enende kwizela kurani kwa discussion ileta ile kwithia na joni ino jai yo siane ino si katika tamak na nenda kutapia Erastus even before serikali ino yitwelike twi na over 5 million siana graduates angimena certificates ya colleges angimaminete form 4 na matezi medhiba twina siana binge pyo tema uyani na nicho kitumio kuona oyitone and I want to give you a very good example Erastus na education maitu oyitone na hiyo sector taya ila yongoze twende waziri witu Penina Malonza our CS tourism oyitone Madam Penina Malonza no contain it tourism industry oyitone na Mombasa the hotels are fully booked wa the Mombasa ndo kwa hotel oyitone August wa the Amboseli na nena ibo ngokutabi Amboseli yuso itasungu ki revenue ile ikuma katika that national park which is a premium national park ni over 15 million per day oyitone mbese ile kuko na hotelini enda kutabia hatalia na maende tena lelu malikite ma supermarket mawete siendo mekite ngalisio mauta mailika kuma hoteli ni mahoteli meodho kumandu kula kuonde maendete ini kamwila ikuma katika that kind of political stability ila to experience in the last 2 weeks the change in the epio nundu akwethe the collection yena kwekwa iligete katika chao katika
nini national treasury yes. the revenue na ndino yitu ilo kuwa ando mainene ya ushuru oini enda kuotabia kendo kima Erastus oiti onena na mheshimiwa Maluki ni kuotabia majority leader oitu ile bayo Kitui county government detaite national government any single cent ni nenge mpesa ni treasury sio ndepyo na hii nenge mpesa CDF ni nenge mpesa ni national government sio nde oi MPs ya mwana mena 113 million 115 million katika inando sio ya CDF ile ito NG CDF yes. Erastus kiuki ya ikika Okay. kiuki ya ikika even kuma 2013 devolution ya mbea baye binda kwa isa kwithi apatene kwani oike ndukela mheshimiwa majority mwaili to push nikana ula with ya thukumie county government ya Kitui kana county government ya wherever 47 counties pending bill twelete kwine twithatwine ne mundu utaite county government wa thukumie niki pesa sio ndesi county ni sio and that is how the government works nenda kwa kangumine akwa payundu uku expect mbezi ino si katika inandu ino si county government sia CDF mbezi ila si even billions of money mbezi ino ila si kuma katika inandu isu ilike katika projects nicho wona akela mundu akuya wenyuza asoda weba aiko ya soda nundu kila mundu ethe na pesa number 2 yes nenda umina yo issue ino ona ya subsidized fertilizer enda kuotabia ne kuola mathina na ndio la monde olon wona FM asia it is true they are sort out issue ya cost of living na fertilizer only but kasisia fertilizer umetwe 7,000 mpaka 2,500 it is a big step kende gendo cha utongi ya Silikalî mobe yake the and ni genuine kwa Silikalî na kethe ando nimeotabia ando maitû kila kiendeze fertilizer kuma 7,000 kubika 2,500 is a very big step and we must thank the president. Yes. Nundu akwethe aki kitonde kete nundu wa Silikalî kwethe ina goodwill. Affordable housing nino kwa na ziendesho ni president William Ruto. Tuenda kuna 200 units, 200,000 units per year. Nomba ino ichakwa siana situ ni siali kama uyani. Nweli to sisi yae miako eno ziendeze yosete siana ata unemployed with the contractors, subcontractors, nisiana binge monopio. And this is something we've been lacking. Kwezu nenzia moya kumanda wea. Ando maitu medea mema weyani. Okay. Stability ya Silikalî, zipo. Investors, maluka. Mo kama invest, opportunities ya siana situ ile sisome at universities, colleges, siebo, siili kama weyani. Alright. Yeah. Asante. Mheshimiwa Maluki, tuwe mwana anozwa opposition, ezune pointi kaleko ya Kenya kwanza kindu kimwe kila mekwenda Kenya na niwe na president no kisumete muno watono na tabia muonde ni wake sio kenda ingi na ni choka nie na ngaleko ya Kenya kwanza nimethira maiki suma bebe ndengitwa anene iyo ba Îkûmbî ni ulwa obisi wa opposition na ni kwa TFM nita kwa ibo ibindani yu na imondo ni maende no bendoka nengo kwa gutwe lesi omongamo wako wiona ngaleko ya Azimio inapata wao obisi usu kana ti lazima bele no obisi ni kenda we say the oversight ni ato iwo ndo mheshimiwa Kisangau na kuna ithi wanda baito yerekana kana oversight ni kindu cha bata muno kusese serikali ndo ikothuko maitha ni county ete nyumbunga cia county no nginya mokasia yesi ndo Dr. Malombe wende si wathukumi wa county ya Kitui ni wailete kana ndo wailete ni lazima bele no obisi official wa opposition ni mbea Erastus nana mkusunga yukule ya opposition bokendu mwenzangu anene ya Kisangau aimina cha county ni nengeto mbesa ni national government kana be county title ula no kweli lakini at the same time serikali ya Kenya kwanza noyo inavuzi di record kwa kuselezia county mbesa na mi ina na nijo kutumuonie mpaka ona kanzo wa governor chair wa council of governors wa Kenya kwanza Madam Waiguru mora yote na kwaze ni mobinga counties so nitusi yeze tonde kana mino yugete banombe county disikuithia ciunewe mbesa on time illa nigo wekwati witu
nikenda isukuthia kaunti ni cianewe bindesio ya kuthukuma kuna na umwe ona mbeza sinenganiro cia kaunti na yo serikali ile no mizi kanene kalisi mbeza kwa binda ya sapio mimi na kaunti sitakwata mbeza kila kingi nikenda nuke kwa opposition nubo wa mawea gavana wetu Dr. Julius Malombe slogan yake mwe ya kisomo nocho na ni gavana endete kusupport maundu ma kisomo muno lakini ninasingie muno muthenya umwe ku graduation ya Jomo Kenyatta University na actually siana ile na graduate yani siana sikite very serious courses architectural studies, quantity survey, civil engineers na deputy president muima akuya siana isu kuima wea mawea ala meko ni mami yako no wasoma 5 years idi tuende kupromote kisomo kwa mashinani tukuya siana nizo mekwa biti lakini atongo yana maile tekutha monenge siana situ op na kusia sisome kwa biti there is a bright future at the same time mende kudemoralize siana isu nicho kutumia Erastus ngwasia pa mundu ile ni kwa azimio ku associate na serikali ya Kenya kwanza ubisi opposition no bisi wailete no opposition nzila sideana strong opposition nizyo sidea sidu kumanesa nikuza kuya serikali kitazie kweka batiti ugesaidia opposition ni yakos alam na ni na serikali ni amuka kana ni ethia kile kwika ni Kithuku na yarekebishwa lakini be kindu FM wanene kito system ila tuthite tutumianze ya Kenya oyuba la tu yazimio twetikila kana Ruto newe muzumbulo anyubwe na nendi nzima Kenya nicho kutumitu kwasia sava nebingwe nikenda tuke confirmation kana no kweli uzuno muzumbulo to elect nundo no yo no to aso byo opposition leader no opposition leader na namba kwitikila kana muzumbulo ikibilani ni muzumbi legit wesa ethia hiyo opposition ubisi ndo na maana lakini ukeza kuthia system situ sio poa election no siso egwe ukeza kuthia muzumbulo asa kuwa na Kenya kila mundu niwe tikila uzuno muzumbi na kiula woka namba ili kila mundu niwe tikila kana uzuno leader of opposition weza kuthia serikali endete sababa ni kuweza kuthia weza kuthia opposition leader no niwezi neza kana ni wa Maluki kana ni wa dio ni musumbu no hivyo na kuweza kuthia niweka ila itawa oversight katika nzi yetu ya Kenya na mheshimiwa Kisangau ni waweta kindu kimwe kithia kisio muno na uyomwe witu ta county assemblies na no we are national government kwika kindu kito oversight national assembly kuhakikisha kana mbesa cia mwenenzi ni cia tumikanesa lakini wasise kila chende it is contrary to that nundu members ma parliament metu nita mo sign instructions kuma wala executive meweka hiyo makosa kona uguthe me make their own independent decisions ni kuza kwithia ni walete kwithia ira kindu ni Kithuku ni kuza kwithia wasa kuwe na Kenya umatetea lilikana members ma parliament maitû masakuru na Kenya na role imwe ni yako muri idio onze tuithi katika national assembly idio onze tuithi katika county assemblies lakini tuizo kumanza mundu omwe katika itu katika kilio cha mbunge kilio cha wodi ayatu represent na kutoa mapata maitû na kutusia isi akana mbesa kana utumiwa mbesa situ cia serikali wende nesa lakini ila nathi na nego mubuko nikuza kuthia juni cho chende na nono ni majority whip osoro undu unanena bakali kilelo na members ma parliament ma opposition na kwa sene mana manenga mpaka mbesa kuni kumaanisha kindu kino kina ikisiona manendo utumianzia sionze kuni ongwazi ona parliament yitu ti independent nandu makosa instructions kuma bandu bangi na tuende utanzia ya Kenya tuithia tuende nesa kunye ningu support uvisi wa official opposition office wa opposition leader lakini nayo system yetu ya wa election no izo viso nesa nikenda izo kwithia ni twaso yonge wa kura nikenda musumbi ula tuithia tuisa kuwa uze kwithia kila mukenya no etikela uzu no musumbi no la wasindwa na no etikela kana no official opposition leader na nikenda uze kwithia obisi uzu no obisi funded ni serikali in fact together wa newo pinya wa kusiaisia uthukumu wa serikali la ithiapo na serikali ino siaisia
ithia yende nesa. Alright. Asante. Bwana FM tide ambe kunena nese yuloa kicha obisi wa official opposition leader ola ukwenda funded by Silikalî kedwa point yesu ya Kenya kwanza ne kodi through ndeni wa mesa ya Ûneenan'Ya uyu wa timu ya andu Îkûmbî obisi uyu we napata kwao uyu we napata huo kwanda yitu ya Kenya na otondo wambeiye maundu ala meotheni ya Kenya ni wasingale ko sieli tita ina mboti na bonesa na akenya aingi uitu onena ba ona i message ile itumetwa bano aingi ne meokwe ngalama ya mekalile mutu mauta chau yani maisha meyulu mutana twasi maisha meyulu uo bisi uyu ni wailete kulikandeni wa Ûneenan'Ya wa ibinda ye ekanazio mundu la wi rasta undu ambe owe wa mheshimiwa mbage banena niwo pai mutongoi wenda kutongoza kwinga yai na kwa pakone ko formula with ai no manene makazi ai na ninde kiwe monge mazinga gera getothia na ninde kiwe getothia ba with tende no ona kutongoza thinu kweto ya getothia ndio tuzumbwa muno no bisi uzua wa Ûlei athikiwa withiambe kidene ni maola ateo ni utabia neza obisi wa Ûlei ni panando kwa mundu kwalwe ni mundu panando yune yukuma yuikala wezi obisi wa Ûlei ni panando nundu mundu kwalwe ni mundu atonda kwithwa ayalwe ni mundu nundu ibu yake na thina ale akuita thibu amelio kapanando mundu nukuya lakini ukugena isire dala yune utabia ati Erastus yu meyawela tweke yengilile na 10 na nekwatia ona mheshimiwa ashimiwa ameba bagubi onda nekwatia twele ko twa participate katika meya hizo pe kindu kimwe tuonete na twanenete muno yulwacho chobizuzu wa Ûlei ni twakula neti ati yo obizi wale na yo na kwa twaze o you practically kila twakula na chini choki twakula liati yu kwangelekani kwoza mundu la wira Odinga umonenge obizi wa opposition na wa munenga obizi wa opposition ndokati siete kulia ati we ena ayumbe meanata matona kukania serikali ni aingi kwela mekaleko ya Kenya kwanza uzongeo ne aye aya ayumbe la me Kenya kwanza ni mwaingi ko makendo pitithia kindu oundu no ni finance bill ya pitithio makendo pitithia kindu ona kitekizio ni pitithia na maibitukithia maile kutha matono pitukithia yuni jo Kenya mezila ziati na nijo kini jo twezila ziati ndo kwa nuru ni kwa dia tongo ya wanda twena mana twezila zio tweziliti ati ayumbe ni mwandu alam aseango kwa kutabia muzumbi na ukethia ne wabikia kwigwa nundu mailo mwa muzumbi ikala tene na tene ethiwa ndu kwigwa ndu ti ukutabia ti ubetukizia bill kana ti ubetizia miswada na yima mutabiu ayamuka ethia titabeke ndungutabia you official opposition makane na kwa wasia lakini andwala twekiye pau mena kitumi mato notabia muzumbi na kegwa maya yumbe na ni utabia yumbe makozo weola na kwanza nyene ngutungia ma MCA maitû ondela me county mobea nundu where wa oversight ni matetha tineza muno yu ayumbe la twina mo katika National Assembly nipo twina thina nundu asuni mo maile onena na muzumbi na yune wese thina twina wa Kenya na tete nezo kwato osungio muzumbi ni wa Kenya kwanza na ayumbe ala mebo aingi ni ma Kenya kwanza na ayumbe ni mezi ni muzumbe wo na nimegua moyo muzumbe wo nundu bezindu fulani matongo motabia akegwa nundu ni mengwate ni ona nundu mechamani kemwe yuko ni matongo mukanya ta muzumbe makamwe ai unati yikwenda na weze laba utikale obitu bya miswade yaku muno meke na uzungio ni pebinda muno ayumbe azugweko yuko kethwa nitukwate anionesa ni one okay o tukwaje twegia ogebera juja ja mutongo iwolei nitono kwato okapana ndo nikapwe kapana nitono kajele nikatona kuoleka indi ethaniti kwenda kudeal na musumbi nesa na kudeal na ndinesa na andu manena niti nundu
adwala manena na siene National Assembly undu kaunjuko na mainena ni na no moti sakureteka mea kwenda imwe kala ndemu ka reason mukakula nyati yo kindu kini na kila mundu reason neza you undula tutona kwetha twina kuitwethiro wina bina na no gutwoneta nendo no kulia kwanda yacionthe atongo imaituma ajume maitû tumanengete yo tumanengete ni tukwenda ketha ni batoneka ona timu bakama kuketha na leader wa opposition ayumbe maitû makethwa ona musimamo wago na mayazia undula museo kwa mwene nthi ni museo tikela indi undula ute museo kwa mwene nthi tikeya muzumbi kala tene na tene indi undu ti museo kwa ene nthi na tikwe tikela regardless whether wengale kwa yaba regardless wengale kwa yaba nendo kwa ndhi ya Kenya wona yatambia ateo ni utabia Erastus tina mbopika pau ni nanzika nundu no nziaitie o ndu tethiro tethika ni nanzika ndizi tibika bwata indi tikapika pau wethe anozio ateo tikayewa nundu ngitika undwa ile kwamba kwiko nikuzo byo bizuzu official opposition all right tikekio bau tikanengo mutume okendo akayekwa kusumbwa serikali kukamezia mugo indi kiikatethia enende alama go ma Kenya nundu serikali abango betukithia muzwado ote muzio ikatumia yumbe alama yo nekapetukitha sio note muzio kwake ni muvya muno bwana FM bwana Kisangau na bwana mbake niwezi mbake no Kisangau mazitwa maingi ndizio ngakweta yeba ni sawa naende bwana Maluki mutumia mazitwa maingi muno zaidi ino mwe nota lile mazitwa atatu naombe ni make weza hivi atiwa sawa nende niwe kuombea siasa hapa Mûtaalamu TV basongetwa ibindani ya vikaya kumusiaisia wese ona akune nasoma mawoni maku atongwe ne maumia mawoni mo yunagu twe kwaku kwandatika ombotho wese hivi anina vete ya maotumani alo tumite mawoni kivathokani onengwa na mema ingi kwesela Facebook itu ni Mûtaalamu TV kwesela page yetu ya Facebook na kwesela page ya kwani Erastus Kithuku Nzomo na indi kwesela Facebook ya Mûtaalamu FM ni Mûtaalamu FM YouTube Mûtaalamu TV so FM official to live then wa YouTube na then wa Facebook wa vikavo share wese hivi ando ingene ma vikiwa Ûneenan'Ya na maite mawoni mo kwesela ile itatu kenda imwetano namba otumani mukuve na vaindevi na inde kwisela nambani ya simu ningudabye ningone ngeleleo ni noti Vonza kenda nyanya Vonza noti than the 0799870066 wako na simu Desi ya wasi wa TV kana radio yaku wese yetu bwana kana ambia na Facebook nikenda ni YouTube na ile yetu kenda imwetano na inde ndio sasimu tuambie nake Willy Dantra dati yasia ngedese mbaki uzuya tumangethi da Vince yasia Îkûmbî yetambe undu vaende tweniona maandamano no meosioke wa ona kau no ni naume masaku ende ndine yuande twe makona pyu mwana zana maandamano ni au mea azia bado twe kuona kabisa Frederick Kizito musioka watching from Kaiti Îkûmbî sawa muno asanti mwana Nzomo na alikande ni karibu sana Julius Joseph Îkûmbî sawa from Miambani Nicodemus Manzi ni wate Miambani zunele ya Kitui Central John Mutuko Ûneenan'Ya na Silikalî ni wa maana lakini Ruto ayeke kumya ngoo na Keraila athenike mwenendi okay mugo jero yasema vainusu mukate ona silesi maikwata Mheshimiwa Masokane kuuma sokane tumugwete ne sapio woni wakwa ni serikali enewe mwanya na maithi Ûneenan'Ya na maithi Ûneenan'Ya maikamine opposition please manene maisha ma mwene ndi no undo mekwaila ende timaandamano usiasia maikamine opposition kwa yase kana opposition ni kindu chabata mu Chelsea yasemba kimbake da serikali ni kwisu no wetaka no woli lokwithana mivai itatu ya government na kila imwe ni independent fa Kenya twina thina muno baki Samson Musioka senior journalist Erastus Kithuku Nzamangele atongoi asu on the Eastlands Nairobi musimu nene wa Kenya twivamwe Îkûmbî ni mubya muno Samson uzunda kwa saa Îkûmbî na monde ve mundu kana guka na kindu aku monde kwa mutia ba Julius Joseph Nzomo kangolile mwana osu azimio Ûneenan'Ya osu weteria mwenendi ata na siendo siende ondola sile sile tutakonete kula ni wate kule sino tosongeye Karish Mulatia good work my MCA Harrison na kusikiza nikiwa hapa Murang'a tavyambake 2027 Ruto kitamuramba dalili zipo na kono ya ziara wa David Moe
mbithoka mbaki kwa wio Silikalî na kwa waumia Azimio mbaki Azimio kweli Uzunde Kenya lazima Ûneenan'Ya nagaze lazima Ûneenan'Ya sio mwingo. Haya, Mheshimiwa Maeke Musiemi MCA wa ward ya Kalama wa kaunti ya Masako mutumia yuno bika Îkûmbî ne muno actually wajumwa inake bano asia Ûneenan'Ya usuno kwana ngasava yimundu we ready kunena ke vya atongo asuno yokule majority woni wake ni weva yolwa MPs ku correct magavana yolwa olosani okay no zonge agewe magavana ma MPs no nie kaunti ya Kitui kuona kinene katika mujumbe wa mwingi akati na gavana wa Kitui toyoli kante ne muno no kama saku pena kinene cha mayumbe na gavana wa Masako aya ende mheshimiwa Harrison ndo songe yakule Yesu waulo ni mheshimiwa weta wa Maeke wa bagalama nake mundu wita Samson Musyoka ase enende aingi menda mewe Ûneenan'Ya wa kuthesya mekalile indi ngathiyo na mesilia ala mena Kenya kwanza mesilia yulwa mukate nusu aya FM ona umundi Raila Siaya umundi asia Azimio maigwenda mukate nusu indi mabata mwa mwene ndi mathini kiwa yengala kosia kwa Nyamira ninewane na kindu cha muthembosu Dominica Kimaile asenye ndiye simanera ni yulwa chao a Kenya tuikwa Kenya kwanza manena na ung'endu muno usio woni wake Richard Ndonye Mutunga usio woni wa mundu witwa Dominic tuge wa Richard Ndonye Mutunga na kiasia meke Ûneenan'Ya lakini maikatete kwetikila Raila alike Silikalî ni opposition is crucial for responsible governance na ke mwendwa savi asia Erastus Kithuku na wikethi atongo yasu ange tukethegete muno Ûneenan'Ya huwa Silikalî na Ûlei ndu makindu kitethia mwene nthi ndu makindu kitethia mwene nthi yukendo kila kibata ni mbaya mukamba yikale nthi na atongo ibaito makamba na kwetikala na kuthukuma vamwe ni kana akamba tutetheke muliongi motia akasia ukwithiwa ni menda Ûneenan'Ya methiwe na methiwe maana ni sevinda we ndina kuelewa muliongi bwana FM unone mulwa Julius yasia manyakana kivila cha usumbe wa Kenya ki we ndina kuelewa zengi mwandika kama kingiwa anyendelewa kwa upole sana umundu we mulwa Julius tafadhali siokela ingi ngosoma mutongo ipatuki na handshake sio kitio thela metuki yu methiuka ku na ngale cia Silikalî mayegamba hakuna handshake nani anataka handshake tumechoka waenda kasikie vibaya na huko mutongo ipatuka ina wao mwingi aya mautumanya mabuthu mautumanya 5 nikaenda ni YouTube mutumanya 5 nikaenda ni YouTube Silvana Simunyasia ene okule kwamba kembaki sene mukuli ati Silikalî isu nae vomea siande na thukuma iyo Ruto anaye ngithurai kuvingwa miradi ya Silikalî isu anaevo kingi batalaisa itethia andu ma Rift Valley june kuo kwima wa kukwitwo ni njaro ya aje kukwitwo njaro aya ketheka ivo studio nitwaketheka unweta wa the Manu pianist Honorable Ruto is deputy and the majority leader maina ngo ntheu na Kûneenan'Ya na ngalako ya Ûlei nundu manendi yevaya kiimani kukuna siasa itena misingi kwa woni wakwa Honorable Ruto bado ngo yake no umetie na maandamano neme kusiokewa oingi nundu Ûneenan'Ya usu ndwesia usia matunda tumani wake Frederick Mwanzia Maluki ningukwata kwoko wesawa mavingwe savas utumani wa kadatu Kenya kwanza maina tena mwene ndi Peter Mulwa utumani wa kana ni Julius Mulwa ni wakati ni wasi wakane saji mwana Nzomo ngolele muyumbe usua Azimio maleile ya umnyamosumbe wawo maleile olosani olasai ndi neze ngikamera kukhiliyo kujenga mwana ikwizoza mazindu ite kueleka wa anyway
Maluki, good work, talking like a gentleman. Frederick Mwanzia, ma skambula ka kulya mbaki ofisi wakwa maika abanga na mayosa security guard sia vinzani maika abinga wikola mweka abinga ofisi uzo mayosa aya otumani wa mudia kwa aye okay kadwa mbogelozu asante Silvana zimunyaze Rift Valley na Kimani meoka ozu aziati uvataleza osu wetevya ngale kwisu sia Kimani na Rift Valley. Asante ando ma Facebook ningo kayenge yakana mbosema ngale ko ya YouTube YouTube ninyo ne noka na ndo ma simu nino kete kwenyu itina wakosoma watu mani mainyiva 15 ndo de mainge mono yakana some kwa metuki Joseph Mwanzi yasei mwati data rasta sikule ya Maluki ati mo azimio makanengwa nusu mukate ni Silikalî no metikile haya Alfred Masai Honorable Erastus itikila onaku uyo mheshimiwa asante tabia Honorable Maluki ni Mike kotese serikali ya Ruto nondo ona masio kama andamano Ruto ndali kapini we haya Alfred Ndonda usuni Alfred Matazai na gone Alfred Ndonda yati we FM kweli 98 out of 100 ya maisha azimio niyo itonya kuola ngalama ya alama thina ala twinamu eri no mwelo asiati we FM kweli 98% ya maisha azimio niyo itonya kuola ngalama ya mathina ala twinamu sawa haya heri kimunyao TV mwana oswe ne TV nzima asiati inde yale Mutongo TV ke tha bwana FM yaseneke bwana FM no na we muya ni muvya nundu wa elango bia unanenganie yeto ndolo wasiana iya eve mbona no nengana ngobia nengania yako ai no you know nengania ngobia ninege angobia no aza nimetoma mahanzo nezi nungwa kwenu kanisa nimetoke Alphonse Musimi ni uwo kana electoral system in Kenya is very much wanting rotational presidency. The answer Honorable Alphonse Musimi MCA Chomedha na ward Kitui County weone mheshimiwa wa kuya kwa mheshimiwa Harrison Maluki yaze yene wo electoral system ye mathina muno nimuvya muno mheshimiwa Alphonse Musimi Chomedha huyu ni mkwayo asante sana mheshimiwa mkwayo the newest MCA in Kitui County wiper nonge ndio ngilele wiper kile kabla mheshimiwa tuke kwa mundu wetu Alinet Ndonda mheshimiwa mbaki kile kamuno view uchemea wa Silikalî ni wewe mebuka bisa kala Patrick Mailo Erastus FM dia ewa azimio haya mesha ikimanzi FM unafaa uambie the Kenya Kwanza mwesh that disbursement of county funds, it's not a privilege, it's a constitutional requirement. Get the CMCA wa Honorable Mukwayo nina muona Chomedha na asante. Tuke kwa Miriam Makeba shambi ugongwe gombea siasa utati yaita wa Miriam Makeba baki nena toteka la Kenya hino ya Ruto kwa ngezi CFM no mesha kimanzi na Nzomo tumani wangu ndizo maingi kavita John baki nende ya quality nembe eto akangalicha FM kana bwana Ruto sio kulya mbage memulolongo hii mbake ndio nini Morris Mutinda kulya MCA usu kana anani wazindi wewe kada dimbindio Erastus taje MCA usu kwa semenda umanya ula wasindie ni molwe no na ona maithukuma okay mheshimiwa Harrison Joshua Mwendwa kana kama azimio aiko mbona Kisangau ni former MCA he could have clinched the seat with Kenya Kwanza company haya powerpoints wanasema powerpoints yasiati FM anena kati mbaki abadhokani opposition na Raila wewe opposition na Raila wewe opposition na Raila haya Nzomo matuma jamii hata atano no sasa
ambe kwa credit and mazimu neze siete mononga de konesu neno ûyîetewa oyu ikadose ile twa konesa wewe twa amina nasema otomani atano wambe niambia na nyama imole. The guy in white, does he live in Kenya? The one at center is objective. The problem we have in Kenya is electoral injustice since 2007. Number 2, otomani wakele Katuma Mongoti. Erastus kwa tabia FM adhi ti awedete TV zake kwa hiyo atabia ndo Kenya ma Mount Kenya serikali hii ni ya ubongo bado maya manya FM ketheka muno na uzidi kwa hivyo FM ndo ya wodi TV zake kwa hiyo atabia ndo ma Mount Kenya. Number 3, John Mutinda, Azimio na Kenya Kwanza wanapimana akili. Fahali wawili wakipigana nyasi ufanya nini? Mimi na watu najua zinaumia na wanyama wenye ukulanga nyasi question mark na viumbe wenye wanalala chini ya nyasi. We za wale jamaa wale maingi agidi watu zile ozongi onomwe sika kuumia. Otomani wakana ni official Dennis Mutuku asia ni Jamroki Rider kuma ngoloni ya Azimio mo mesenginya 2032 otomani wa mudia ngaleko ya YouTube ni kanano sesimu ni wake Simon Ireri ya Seruto tikibese endeni maandamano mkichoka rudini kazi. Haya tuyerudi kazi naenda tulike oyane wa kwa sesimu naenda tulike imo tu sesimu saidhia netwewa ndo masimu namo measiata. Yes, my director winika nini no siokie nise kwa medenyaka ota mwezi ndili 20 mweta bo gweyu evo kanini aya ikata gundo twege kwa Israeli mwaka wa 1932. Hello Mutongoi. Hello sir. Nenena nao Nena bio zia dereva kevundi na wasebaya kanini ndio mwewa ingebe zia ndo ndio mwewa Nena bio zia dereva mitambo na sangale kwa nesu Nena bio zia dereva yes kalikosia deriva na Ûneenan'Ya yes Yabizia tongo yazumo no mwagebe yambia na FM Kindukiwa weto wa electoral system ni mutaki kila jaya kiezi nozu nozu o kiwila kwa kipati kwa kindukiwa wa kabila akamba kuna akula matwete Kalonzo State House the lui kuna akula itwete Laila State House yes na eva ni kuyo na mwa iko na matwete mwekuyo na mwana andi the same ikuli na ti yu system ya likele zinaba yes kitwa Kalonzo na 1.6 na ke mundu ikikuyo aina milioni 3 Ûlei na wa system mwali kile ujelo kabilo kazela ena kabila ni kaliko zumbeni kabjo ke babe mwesibe wa Maluki yes yela me kwa je mai zumu ndola wa sindie kwa to ke ba kwa ke no ro wa bi tie ju la zinda na ke ju aka zime kalenzi mabi Ûneenan'Ya ndo ekibelani waka munenga mutu ni kana meka lenzi kana manena ni ezi wa sindi yewe yuli Ûneenan'Ya loende tisaza wana Erastus nina kwewa haya tuke ba ngalikoni ya ninge ngalikoni ya economy kweli Erastus economy ya zuki kuma 2018 anokwenda bwana Maluki mageti kila kinini kionekete nundu for example atalaiza nyingi limonza wakaita ile amana 5 ina mauta mawe ya mutungile mangiliza ndatu na amana 5 yukaenda nudo wa mutungile singilina gazi oyu mutungile ne gyawa zilingi ile amana monza enda no wili ya wizi pili wa amana lala Kono mambo kwa appreciate zile zikiweka mendila yukie okay na maikombea nele naivo Wiradi zile experience yetu amanyela ila. Yaka yo zela ila ni tawadaya loko ika na la ila newe kibila. Kwa hiyo ligali ni ajendina lungo nenga la ila kibila.
ni amanyie laila nundu kwa hivi ndaivo ndaiala ko ya kwa laila ka maone wanu kate okay kwa bwana Maluki mayaje kwa hivi kate wendeka uone kana laila kana mukate wakilia nundu ove mwawe akakiwa ofisi laila wakilia anzia endea lakini ukweli ni kana laila kitaiza ilonzani kana sijalende akukume yes wizi ni wa siasa kuna ibinda ila yokite alright vikaba huyu asante twithiane wachu monge asanti muno asanti nenga ngi mwana wako na nesa by the way aya wakeli hello mutongo ye hello ongela wasia nene nao hello ongela wasia tafadhali wako nazi munena hello mutongo ye nene nao Ûlei chama ngelani yes chama ningelani masako yes yula mundu aje na jina lako ile zinga be zinga nenge tunatie twamina una iko nione kama mwezi agira uneka nende yenu na je karibu ikombene ni ko jombe ni wikire neza kipindi kizeo asante nende dia tongo yasuo mbe kila mundu amafazia kama buwa azimio ya siama hiyo ndandi cheki ukegwa tindo sile nusu mukate ni kila ni support ni Ûneenan'Ya maneno nyamugo ukendwa ni kuseo nundu wezije musumbe ndo wale jele ba ama usikena na mubango ule economy na kaje uwe na mubango ni wewe ile jamba kela wa minister wa agriculture wa nengeto ni kibaki azoji wa laita wewe ime mutuka de ando maima niko uno rasie muradi na gera ile na kabini wone ketote na abuati ndiye ndamu ngona ni tweza enda teba seo okay ile ni kezewa bino ino ni muvyamo no chama ningelane aya wakatatu tukitenesa wakatatu yu simu ya katatu hello mutongoi hello ndegotiwa hello mutongoi mwataneza karibu ikombeni ya siasa thank you sana mungu nenda ndio kwiwa nesa siasa wita wata we nita wa team karibu sana tuafua mambo kama ndene sema tu atuenda kwa siasa eka atongo maitû masomeo kendo mundu ona makona tamitwele ya Ruto kuma government ila unai ya uru mundu ambe strategy tene aito kulia ta FM na maita atongo maitû kama matai mele na strategies sio mateja nyaka nyukite mundu for now mundu ni madelu hilo kitu ina ndo kwendeni wa mbai ya ukambai sasa jireka ile kume ya monitor mtongo itule kwa Kalonzo nikienda mambe kwa strategy tena yes maikachengwa machengo the last minute of the day tuina kindu tutona kupatila ndio iko kumota FM ndo ndo ta mzombe ni wa pole group ilo ka vengia na mtongo hiyo eka matabio omaundo ole atatoa miati my friend even a strategy strategy tukile the last minute uchengono na tindo chengeto izini ya FM na vicho tumanyusu FM no kusongea asante nizimu ni akana tiwa nini akana ne yao hello mutongoi hello nene nao yu ni to brand kitheka ongelanga waseba ini ndiko akia akiteka umetangalisi ya Kitui Central ni na mawoni oletu mawete yu atongo ya ele te kamba chimbachi ni wa mane na nesa na manene tu wala hata na jana kama mbachi
ni kuithia mbaki we ûteteini enda kwenda ũtita mũika ũndũ twine nĩ twaĩte tũcendu kamanzwa mawĩya lakini bado twahapata mawi uko atuna atongoi na atongoi na maitũ thoo wa mũcele thoo wa mũtu thoo wa mauta ivyo kũndũ ĩngĩ nĩ tũya mũno na tũyũmĩau langu ũtavia tũyũmĩau wevu baki ũndũ kũnenu wona na balukite nona kile tuni joji na tumike waluka baki la nde tundu kwa sio kwa udogo lakini baki la nde tike loko nena ambo kukilia. Okay, ne woni wake nengi kila mundu ndo na mawoni make. Asante. Nenge simu ya muthia wako na simu wewe tena ndio wanaona ni wake sawa si wake. Kila mundu na woni wake. Hello Mutongoi TV. Hello Mutongoi. Nenda nao. Nena mwema kuma kuumua hii. Mwema. Kuma mua masako. Kuumua masako ni asia hii. Yes. Walilia juu Ûneenan'Ya wende ndina uzio kwa mwene ndi nondu no nguzu ja mundu komanda nguzu yake jongelelo kindu kilona atumeia abaluka kana vita na kindu kimwe kila twelitwa mana FM kila welitwa mana nini gwa ikoti maandiko ni welitwa tabia mwene ndi kana nyakati cia mwisho maandiko ndini ya mabalo miongweli na ina ni kunena undu maundu maketa mailie ne kuya Danieli 12 na mwezi wa mbere nundu mathina maketa po lakini mathina ala mebo ailite ita kanizani na mwathani wa siasa ayonelelia andu kana wathani ndubeba andu ozu na ona tongo yabadi na mama iza ututethia na indi aizo kaingi ûyîetewa ukambani aitabia tongo imo kamba malilie mukambani wa Mungu na malimi ya Mungu. Asante. Na uitapia mundu nzungi wibunga lizini kwa Maluki ne Maluki ne chao nake aimano kindu kimwe chama wako kwa mundu ngi wewe wasindie mundu la sindara na ako kaka chai da sinda mega lendi mane niwitikila na hindi dimina ndi Maluki la bwo tondo waja au Maluki ndime ai twe kwa jingai na kila Silikalî zikito kinini titunge ngai muzea na hindi tiyende ya kuboya atikwata na goko na mundu wa muika azikia bitia ile creative bau mudiwi dakekale mana ithethia ndu onaetha iwiba ouchumuni ni ukutethia nikenda kwithila ku twie kwa ngai atone kukila atikoba ngai na mwathime ne mubya muno aya nende mutumia usu kanini tunga bile kusimu ti sawa nituka ingi raundi ya muthia tuimina ne mubya muno kwa ala mwitha mwiko na simu kwa SMS nondo SMS ni mbinge muno ni soma wa SMS siba inya kwa ili 395 nikenda twende na Ûneenan'Ya witu na kiucha mine ane mutumia usu wa simu kumangala kwa siamua iwe Yatta kana mheshimiwa Maluki kethewa ula mwazinda na kana we kalende na kana lilika na mheshimiwa Kawaya ine na chali ne kimangala kwa siaba ama kuene chuma kebetu aizie ketha ni wasindiwe ba aja we kalande na mundu ula mwazinda nake mwenge wasiba isu ni ziba mukweya aya kandi sawe motomani mebano kwa ili tukenda 5 kwa metuki motomani ana Erastus twambina kukona kula Ûneenan'Ya welikilava kanani kukua akenya ndia you mean there's no need of having IEBC and courts we makulwe momete na makulwa kukulwa ni Ansend wa Garissa Ruto sawa Raila na Kalonzo metele otomani wa katatu Mutongoi TV Erastus tabia mbaki na ni aime vau na yukule usu wa azimio Ûneenan'Ya ula utonya kusia matunda no Raila aingi wa mukate nusu na uo nduoneka Ûneenan'Ya usu ni uo wakana kwa Raila etele 2032 ni Joshua ngale kusia masako na ndimo wa muthia Mutongoi TV ni Ann from Nzangathi Otwini salimia Fred sana kwanza anakuanga na point smart na ngale kusia Otwini yepa uwa beta bandu beta wa kibumbu ni Otwini bau Nzangathi wandete kamulu kanza uo mbitini yes galakoni izu azandi muno mundu we ane to mwewa enende na makolo tiwa mejwa mawondi tiwa mejwa nese mone bakibudukanywa na inde mheshimiwa mbake twatwambie naku
okwanda tika singi bomo no ndatika imwe na nusu kana ndatika ile okasongea kulelo wakolwa kana oketo woni yolwa kilungu kyocha beta cha kunena na mwenende Erastus ni mubea kindu kimwe wethu kisia alama tuciaisi akamba ni moibie akamba ni moibie nundu ni mene kila kiendewe ni Raila kiimatethia na pe mundu kunie kura kuma I think Ûlei wa mbebyo kunie kura kuma Kitengela kana Thriva kwa mimi kunie usimu kuma Kitengela na kule makulio me makale akindu kimwe ngwenda kutabia Erastus na alama tuciaisi ni kana ithe tuithi hata Kenya Kwanza tuithi atwe nondo na andu mazimio nondo twi manthimo tuyo leo neanania kiune ngutabisie lakini uneanania lata ile kwithana gwene ndo ciokelela yingi nasika na no neanania ugutethia mundu wa Kenya na Erastus wasisia kila kisukumeto na azimio ti kindu cha utethia mwenende na nenda kurebya kindu kingi Erastus na alama tuciaisi kati ibindela azimio neta cia kura ila bokie batu ikolo kutwika running mate wa Raila no Kalonzo ndaiwe in fact Kalonzo atumiwe wathio keka interview tumanakana no somo na ayuko tumwa akeke interview aya twikite running mate wa Raila ta mwile 2013 na 2017 kele interview aneki ya 2022 nikanoma ne unu tapeli na kibuthia tu cha kubuthia kamba you ni what we get this way wa kuthi ma negotiation actually nenda hatu yani no meisia bata you lakini ti bata eke totomeka nai nondo ni Raila ni wena kindu kipe bandu kithi enda mutianize na chwa likakuloka alika kieme na ambe omwe ayue unajua ilikuwa maona ndio hapo na zinu cia kuusia hema kindu kiu kuona andu ame okutukunia simo ba mayane na mayasia kana electoral system ni electoral siwa na nicho my friend Fred Mûtaalamu hitu unaeni electoral commission hitu kana IBC ni constitutedness kikatiba lakini bege ndo kimwe ngwenda kutabia Erastus na andu ano maito mbaya mukamba bege ndo kita wa numbers na numbers don't lie numbers zio bongo mbai ito ya mukamba kulele tena sio ona ta kuna kula na ciana ila zitu isi wotu kuwa kwa mkomonde tiza kwa musumbe on the pew yana kwa yana ona ta kuna Kalonzo kule izu chonde tatweka president Zaluo na mbai lengi kila mbai katwika ziko ne mundu wo mbai ibeti president na kindu kila chokie kiethe yake tricky kwa mbai ingi ni kwithia be mbai musi na ndo ingi ndaingi si na ndo anini wazisia ba kimani pauni kula ni milioni 3 wazisia Rift Valley kula ni milioni 1 Erastus andu ano ni mene kana mena numbers na kwa itumisio na interest akamba mathina ani kwitha mayaza makila kitwa kipila nicho kuona miko nazimo mundu anthatite imba kino na balukile nyene na balukile lakini wewe kwete kuwa mbu ndona baloka kula ina kwa makuyana no mbele yona asi nene na balukile ni sawa wewe kwete kuwa mbu ndanaja lakini nyene ndina the nozu akwitha ndina ya nundu akwitha tia ene Silikalî niona bitita mu ona na kindu kila kwenda tetabia andu ano maito ne kanai wenda umanna mwenye wa Silikalî ulikachaoni Silikalî no aya mo Silikalî ni mukundusi wa azimu wako na ende anakuwa mbu na nyetinyo kethe haila akethe haile kwila umwe mwene nundu akwitha ibinda yako na kura ni uka na yoka ayambe okwine ya wiper aiko na maibaloka na nenda urebya kindu kicha wiper ni programmed andu ana metha me programmed pio mathizi undungi bo mezi okwine ya maine ya mundu maimwine ithi kimanthe naku na kimanthe naku nwezi ni mwakwa tebela mwashipo wa kibela uyu lakini wakwete kwine ya mundu ungi upikithizwe ndiye ziki ebela juke tafata yucho na hiyo cha azimio cha dialogue
we dialogue na mundu to recognized the president wa mbila bai ithi awe Kalonzo asiende si president no we wende dialogue ya kwa Siata o ni kipindu na kuravise kindu kiki bwa ila chakaolela ya baya andu maikite ona mewo nywe kindu kini mubo mainywa na mikukule ni kibwe kana ni chao ko kindu kiki cha wepa ni chukyo theni andu amaito na eka ngotavia Erastus ngimena wethu kezi andu ala moko na simu mbai yitu nzebie tuikaine ya mundu tambai twene nwende tobaluke na wabaluka uitwe ndo tambo la atweka president tetweka mu maitha wa Silikalî tambai tele othukuma president ye ba Vonza city atunenge university twi na governor bau wa Makueni na education no governor no kwazi ndena apologies to anybody ethukuma na Silikalî kwa wene kana pena Silikalî na governors ma muthembozi ni muti kwenda thukuma namo including governor witu Malombe oitu onena Erastus yangu tabisiba andu anobua mayazi ya ewo tio tambwa chao tio tambwa Silikalî mheshimiwa William bayu mbungeni kwa ni maana vitu kivisia 100 million si aggregation industrial park ni wezi na national government ya manenge another 100 million meenda kwa aggregation center Kanyonyo which is in Kitui. Okay. Hii ni aggregation center si akutoa ndekea ziana zitu lezi katika chao yupa andu ba kupush mwongelelo mbesa ni kwambia andu kukila maiti huu tezi wala president no si ndo hizo sio tebia kamba kabisa. Alright. Wazizia ba katika lelo no witu ebano akuma ba junction president ya bano na seka na lelo hizo yekiwa duo courage kuma pa mpaka ya mali first phase Erastus na andu ala matwithu kezi azuni mamaende na zindu izo nisyo tekwenda nundu agwitha lelo ino yebano banga ila zithitu bwa andu ala maito makwite buna inge mono pyo akutua Silikalî ngimina yu mina ana ndio mala wanga Silikalî ila peba ya president no pronounce ya kana twake dam by Feb next year ni kwa dela aize twake dam ndia kwa forever akathi commission that project mai wake ele indelu izi kana kibuchuchuite kwanza nyeta mundu na ndwalange mayata utwetelete project ino ethele na niye ku serve Vonza city serve Vonza city umanyandu mama kuweni ni makwata kiwu serve ngalezi ya kwa Vonza umanyandu maitu pala meyata ni makwata kiwu andu mama saku ni makwata kiwu neithu twenda kiwu kitwime twenda utumia kiwu ki kwa kwemu wow ila tuonena tujazi ya ihu Silikalî tuthize Silikalî ni thiba twekokenga andu maitu malike Silikalî ni kanati kwate matunda ma Silikalî nondo Silikalî ina mali. Asante. Thank you. Silikalî ina mali mheshimiwa Maluki itwe kwaku ni kwateta wakula makulu kauta na ukasungia tutana mbole konena ni nusu mheshimiwa mbake waonenia anaiwa nguzia wa SKM kutongwa sengale kwa azimio ndio tutambito lekabu sungia makulu athiri yukulu imwe yakulwa ni kana members ma parliament ni marete kukosoa governor mona akwika kindu cha ulusani Erastus kindu kimwe alitomanya idi onze twikite kusakua nye nungamie wodi member of parliament ongamie constituency ona kauni nyenina mandate kana mbunge ma county ki sheria ki mbunge kuika oversight kula ku governance onamo ambunge maitu masakwito no andu asuma tusakwite na mumbunge ndalite ukilia iloko na beke ndukitu kuchende katika account yake la umeta on accounting sota elected leaders pia mona responsibility ya kukadhi othukumi mona othukumitwe nesa na mena responsibility ya pia kunena kulama kuona beke ndu chende tena maweku nikenda isikwithia ni marekebisho kwa uba undi kuona bena contradiction ndiko na bena issue nikuza kwithia ithionze twi masakwe na tusakwite nikenda isikwithia itwa represent andu maitu otondo nyeni sakuru ta MCA na ni katika account government nina pia vinya wa kunena kukosoa serikali na nene kulangu waneta endele nesa no ni musakwe ndandu ala menza kwite Erastus kila ndonya kwase ni ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka yes ni walete kunewe ndaya
naone wenda ela ilite tamutumia ta ndongoi ya kamba no lote zuni walete kumanya Kalonzo wa Musyoka ni ndongoi ya ukambani na ni walite one wenda ya ila ya ilite nawe mwene binafsi Kalonzo ni lawyer naye na akili nzio kwasekana ndo recognize musumbi ula wibo kwithia musumbi sava sitavingwetwe ni kuza kwithia kwana na ithi azimio we ulusaniwe kwe vinda ya utali wa kura na kusilanzia nizu kwasia kuikia chama kitu kinene chawa ipasindu nino tikindu kisio ni kuza kwithia pena thimbitisho enough kana chama chao ipa nicho chama kila kinene ukambani ni kuza kwithia nicho kitongozi mbunge situ sionze sia ukambani na kila ndongo ilanza kuwe ino thi wa ku express kana kunena ondo kwenda na ukuza ithia kwanzi Yesu no tunengane ndaya na kila ndo kwasia ni ithi uno mheshimiwa mbaki kwasia ukambani tuizo kwithia president nikuza kwithia ibinda ila we Erastus uneno na mbaki asembe tendete kuno kungi tukakwa tabinyendi wa kwithia ikabika muthenya we ithi tamba ya kamba tunene na wasio we kindu kitongwezi andu muno ibinda ya siasa kitawa akamba makita aivu a few mazemba abala makona bena mbesa na juni joja happened last election nikuthia mona murengo no Kenya kwanza ina mbesa mbingi no manenge mbesa ni ona ingi manenge mbesa mbingi lakini matonya kusinda nikuza kwithia interest sia mundu sia ilite kupita interest sia mbai alright na ithi no ithi tamba ya kamba to ilite kuikalanzi ethani tukwenda kozo zulu mwaka wa 2027 ithi tamba ya kamba tuikalanzi ithi onze na tunena na wasiomwe na twanena na wasiomwe niyo nzile kabila ile ingi nazo si tunenge ndaya na kutukwata koko undu mheshimiwa Uhuru ilona ikibilani kima nikine kalanzi na choze kaza kaki musupport no kuza kwitha ba mundu ina wa sisi wandu wala mena dissent in opinion ni manini ko ndo alete kwithia na musimamo zu na nyengwasia tazimio kila tugia enenzi ala matusa kuye ni mogia kana ngarama ya maisha yulu na nditu kwasia ithi tando ala matuso kwete na ndongo isio nitukwendea kukosoa serikali nene nikenda ise kwithia ngarama ya maisha ni athea na nimewa meme ani ni kuza kwithia niwe wa serikali kusubia enenzi ni kuza kwithia sindu ila tunene atazimio ni sindu sio kweli yuni tungete kusovia mubya wa IBC utwe na IBC na next year mwaka wa 2024 twalete kwithia ni lazitoa boundary reviews na twena IBC in place na IBC ino ndalete kusovwa ni ngaliko mwe ûteti ni kindu kikwenda kunena niswa kwa uliku ni kenda ise kwithia IBC ile kusovwa ni nzama nzio itakwengemea ngaliko mwe nazu ni maundu masio marire kwithia mwinena niswa pamwe lakini kindu kila twende kwithia tunena nisio yu ni kindu kila ki affect mwenenzi onobo watu that gender rule tikindu kinanjezi no twambe kudili na sindu lezi ku affect mwenenzi nundu kiube undu ki affect mwenenzi na muno kindu kila tukwenda onena nisia oyu tuzoka kuendesia actually kindu kila chaende kwithia number 1 no bo ngarama ya maisha alright na ni kwatia azimio maneki undu wa elimu nona ni matunge mupea kwa point His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ino geta we yasema neki osio mono nukiwa bage yazia ke ino ta setup ya modemba nono le kindu kitaisia matunda mheshimiwa honorable mumo chalo wakwea tulimane azia matsinga zinu zia modemba tozu wana mheshimiwa Kalonzo itambia inayesio nono ne wawasisi ndiko tene setup bage no azia Erastus nzia Kenya kila mundu niwezi kana His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni diplomat na ni mundu ukwatanĩtie nzimbingi sina thina munene mbe waula wi Kenya uyu na niongwasi azimio manekie undu munene muno nondu wailu kumwoza tawe wa kutongoesia Ûneenan'Ya ngalikoni ya azimio lakini wasisia ngalikoni ya Kenya kwanza andu ala mozio kutongoesia Ûneenan'Ya no sisia kila monena kuwi ni public
tia ndu mena interest nzio katika nzi yetu ya Kenya. Kunye nasia kosa His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka atongwesie Ûneenan'Ya ni kuonania kana azimio momo ukite mena clean out nundu kindu chambe uno ni mundu proven ta mundu tongwe with atongwetie Ûneenan'Ya na mafaulu na kuni kuonania kana momendete moko mome matheu na nime na kila tuko expect azimio ni Kenya kwanza na yuke na moko matheu nikenda bethe na Ûneenan'Ya ngarama ya maisha ithe na nzia Kenya yende kwithia na Mungu twendete mbe. Asante. Bwana FM wisongea nondo bwana mbaki na wataese nengwenda kule sia mheshimiwa Kalonzo kutongwese timu ya Azimio no likilie Ûneenan'Ya ndene wisongea makule la wakulwa no nikulie woni wa kutayo Mûtaalamu wasia ndene wa Azimio usakwani mubetu mheshimiwa Martha Karua niwe waungamite ta deputy wa mheshimiwa Raila Odinga na twaziende no list ya kikosi cha Azimio nibe okosekana ndo Mount Kenya na Martha Karua ena experience ya 207 no likana engala kwa ya Kibaki ni wasa kueto kutongwe sone ukwetha omwe wa alama nena na cia ibinda yu na indi ebinda so ngamite na the late president mheshimiwa Kibaki na yu ngale kwa ya Mount Kenya nono ni ebinda ebitu mheshimiwa Uhuru Kenyatta nengena no mita Mount Kenya na nunangamite na Azimio na kwe alama na kwete mbau Azimio kelomio mheshimiwa Martha Karua mheshimiwa Kioni nuko na mheshimiwa Munya Mwangi weria okioyiti na mheshimiwa Kioni kinya mwe maasi ibela ta Kioni chako ya Ndaragwa kuona ikikosi kucha Mount Kenya takitonya kwithiwa kino ndongone kuonania pahadi titatambolekana na nengi na kingi no kuona mheshimiwa Kalonzo te setup with utonya with kiwe wese ithia ne maibaya ne makimanguka utwike Kalonzo twamusa kuya tongwese Ûneenan'Ya wathi wa emba uzu kwanza uzu ambe kala parking kana Ûneenan'Ya uyu kakosa kuwa kwa mheshimiwa Kalonzo ni kuyaka kiuteti na mheshimiwa Raila kwitha na confidence na mheshimiwa Kalonzo na kuona kweli uyu no nese kuasia Kalonzo tosha kana kumutia ila batonia kwitha flag bearer wa Azimio onakau makulo tu ni maingi na onde maku yambia yes togero bila actually mheshimiwa Kalonzo Musyoka mtamtongo wa Kenya wikitumi na utumetwe kwena msanisi na pakonde kaba kwatika no supi kwithwa Ûneenan'Ya ni wandi ni kwati alama nekale ndio maase no sio kwithaeho tio rugo kwithaeho yutukasia nitwendo nitukakwa tukeso kwato sungio museo kana tukasia nitwendo kwato sungio museo twendo kwato sungio museo nipelo mandabaseo Ûneenan'Ya lakini ila nasise muno timu sile neona nzia sio sia kunene sikibakwana timu imwe itono tumia Ûneenan'Ya kwe mugo na timu ikubona ikwe kaadi tackling na nicho kuona kwa serikali kwa Azimio kuona mateneki ya mheshimiwa Martha Karua mundu mheshimiwa Martha Karua katika Ûneenan'Ya wake negotiation yake niweka vera tackling na ndio akakuzije ndio makuzije kwa no maana iche bandu ba tumanda mungu wa tackling akati mande wa moto ngo kwa kalande makarizo makakiku makateki yani kuma ngone ndio hivyo okay sio anazua ndio wa masisia wa malwa ngo kulia no mtongo kwa maungu madongo wetu kala ndio mtongo kwa maungu Bwana FM kidogo pole sana obaini pesa kwa die maiki yaku na yo dizene taumisie wekea bando yutonge aba ubangi nikenda tukweneza no na ibala we yes yubau ko yutu sawa no kanini no okambe yai asante no ndo iwekete neza pole I mean ukila wake ni mwongele point no weka kaka mina
agenda ongela ndi no ni mundu ne itenda ndiko ni short FM asia azimio manosi andu matonya kwithukisia lakini upande unongi wina ila sita underliners kana andu amalama musimamo mukali na nicho kitumi ukuona azimio matanosa Martha Karua ano ukuona undu baile 2027 alama imete view na negotiation 207 that is na wasisi andu alama nasa kuweni azimio na andu matonya kwithukisia na andu matonya ondo kwazi kugive na kutake nikaendeze kwithia mazungumzo ni masonga nambe donation ya biadala FM ni mubea Maluki nundu wa kutumia donation isu yandate ko maneza na donate ya na niguo ripole education kwitha wasi uteibo ni kwatine wasi okayu nethwa na asia ngaliko ya azimio kwitha molo wotete Kalonzo wa Musyoka kutongoesia Ûneenan'Ya ti undu muthuku Kalonzo wa Musyoka ni tumwisi ta Kenya ta mutongoi wendete nthi cia nza kundu kwina ngucanio mbingi na mbyu na keta ingoliko cieli na akacikalia nthi na akainenya na sikavika bandu citona ukwatiania na wazisia nyet apa kwa na sisia ndo ala mengaliko ya kwa azimio ni nguona meo andu matona kwasia hii kondo abata wanthi peondu monati kwenda na no tambe kuweka na uga natika kuizia na katika unene ni benda abailiu ugethia beba muto no pika mukasia hiyo na kai undu zuwe wa bata kwitu no ti ukuize tigezo newo baadaye kondo wanthi andu meyumba ndi kwiya ute nyangalikwe yo ingene na buya nundu pe andu eli meba ndeumana negotiation yayo ikathiata nanye ningi ninena woni oula utona ona ningitio ningi ndi tho ba Kenya atio ni mazie chingamona atio ni methukisi mainena ni thukisi andweli mutongoi wa laingi mbungeni ishungwa kimani chungwa na ngethukisi still mutongoi wa laingi ni kwa Senate jero yote ine thukisio neni wona muunga mugo me muunga mumuvyu otakarua na yu nipo kuona yu katika Ûneenan'Ya ona kauza aingi twazia ni tukwenda ndo alama tona Ûneenan'Ya na makaema na kila tukwenda ugethia twakua point cionthe lakini kukua point cionthe ni tona kukua point cionthe ta kikundi fulani lakini kwa wingi ukethe ala ene nthi matona kutha maumite kutu enda ni matona ikala nthi makula ni ati mo ene nthi twamino kwatiania una mo kuone yone thitha thiliata na unitu kwenda andu mena ene nthi maithi meza nizu mathi mena ene nthi ngona na peke ndugu kwenda ukutabia Erastus yune kana ngwata ni ondo zu nonge ne kana isu meke na njuma ati pe ondo matese ta Kenya ukwasi ati amwejimewa mbaki ni waweta mbaki ni kotese asili mbaki tiza ni waweta kana wazizia ba yake imani akunima akula ni milioni 3 wathi paya mwandani akunima akula ni milioni 1 nenda ukutapia uwo Erastus na no peo pata tukakula nyati ni kwithi wakundu kula kumwikutea akunima akula ona kwanza ni peba ngwenda mbaki angokele na undu na ngokela po nipo ngokela ngiza point yake pepata akunima akula alame kwenda meso kwata mutongoi meyandikithii kula kwa wingi ate obe ikuli ngwezi ba etinanga yo kuli ati no mamuka makathi kwili andikithia ni utapizia ba kwithwa ngaliko ni ndo gutapia kindu kimwe chako niwe yutu akwata wiyathi ni twendete nthi yitu na yu alama tongo izie tibika o mimi na myakeli ngilile amini ngiliumwe maana kana 5 mala ni ati ndokae utongo ini museo na niwe wetha ana mali na nuto no tumia mali zukwitethia no kateja andu ala men na ila maso mie kindu chu mama na pata wa utongo na meke sa withili ati na niyo yende yo no monde na thika wathili meke sa yati nundu kwiki utongo ini twike awanana twenda ikesa kwila itukethia tiuko bikazaja komanda utongo tina andu aingi na nendo kutapia isabu yuthi kitwe nundu ukwa azuno methe utongo ine ni motonda kuiko makamobilize andu makeka mazagwela meka wa andu makeyandikithia makatuma na baka IBC ko ukethia ni meka masabu maandikithia andu la bako kwa wingi na kondwa yu alange mataike wango chu mati wetina nicho kuona yu kai Nyanza kwanza withi andu na nini nundu
yu ipinda yu 65 nimokie mase upya wethia paketha serikali nangale kubinga serikali nengale kuzia nyanza yatukania kubinga serikali na wethia ketheba toneka deliberately yani kwa masabu bethe andikithia andu anini ngale kwezu nikana wize kwithia mayuru zumbwa muno ni utapia Erastus sindu lo kuona siendete ni masabu meke ya waba amezana na makaje tenda kukwingi byandu kwitu na ketheba toneka ngale kwenge ti lazima maingive muno nundu inzezu niyote tutumia kumanda utongoi na niyote kwata utongoi nayo nataka kwata utongoi nepo ukuona kwangelekanyo county counties yuzu mbeze zugwe ziwero na tongo yano siendie zianata katika zilingi ziana paendie zilingi 17 katika zilingi ziana zilingi miongo thana na itatuwe sieba sina serikali isunene ulo tongo yukuenge kwia andu mekalande maka mobilize maumande nundu nungutiwa mbeza mbingi na mundu uzu yune uguli ati yokwati nene kwati rizo nioneza yokete wa kwangelekanyo Kalonzo ni wa musumbi umonde the priority yake the fertilizer kethe wa Raila ni wa musumbi umonde priority yake the fertilizer nendo gutyo munango ndi the fertilizer niki nundu andu mala mengaliko yakwo tia tumima fertilizer lakini nundu ala mengaliko yakwa ulo sumbikire na tumima fertilizer serikali ni yumbarije kwikia mbeza ba u nikana epush agenda esu nundu musumbi engale kwezu na kondwa u pe undu mwa batangwena kuotebya muno Erastus pe mukoni wazimu wawe tokendo pe kendo kinatumie pe kendo mheshimiwa pe kendo musumbi ola wekebelani yu unatabisia andu nikana mamusakwe na mbake maki promote na wethi ani chauna ikindu kizio muno kiliati nani wake wetie membo ya cia ibaya safari park asia nye numete omuzi wa kawaida na yu nendo na kwikala ba na tongo ya nene ta na zizio ndu twende nendo no twika musumbi na nienda tipike bandu withi Kenya ikethwa mundu atona kuma omuzi wa kawaida naga twika musumbi yukindu kiu ni kiu resonate ni kiu thiu cha kiline cia andu ingi makona tikathinga likwezu tikamandai o formula ndabe mundu mwa wazia pe mbuni wazimo wazia yo tikatumia rotation tikatumia rotation tikazia ibinda fulani region nieno niyo ka produce ya musumbi pamanda undu meroneka musumbi undu tethana region tanana nienda ukuteyona province tanana wona usumbi wa rotate Kenya no uyona mbesa cia rotate Kenya ate uyunju malo kapeke no kwenda kuvutabia ati yuni serikali ya Kenya kwanza thikibelani na nema izene mekuwa fertilizer ni wese yuwas kwa zizia ngilile na 17 uru mai manda kibela mawetete agenda ina sio ni siekiwe aya tithiso weta sindu isu pe kindu ngidu tweta vision 2030 nienda ukutabia Erastus na tongoi na education Kenya tina kindu kwita strategic plan na ethathi pote imeati ya na tikenda kuatia strategic plan enda kutabia undu twaile kwika Erastus undu wambe kisomo kila twanengiwe 1965 chamanda athukumi nundu ibinda yuko ya athukumi na serikali na kisomo no kyutwendezio no mundi chauzeo bya athukumi ateo ni twendezio athukumi na serikali ona tiuni ni muthukumi ungi yu paper ndo ile kwa twapikie tukabendwa kisomo ndo ile twapikie tukabendwa ikekalata Erastus ithani tikwenda upo wa housing uzu wewe mheshimiwa mbake aweta of course uka create employment na ondo nize mheshimiwa Ruto no ni muzia iti otien no ni muzia iti azikosi mheshimiwa Ruto mbe agenda otongwezia ndino neza no otongwezia na agenda kwika projects no kwika ugwa no ni ondo nega ni na maziezi mutho no mba neto wa kwika saima balwa mawe anameye wetha tunabika tene niti upambana nena na niwe zazo ni maziezi ugwene wambe yomonya kana wendi series ni utabia mheshimiwa Ruto akenda uthukuma ni kuthukuma nini ndo wote bizindio tetu twaile kwika thano kwenda nthita mbuke kindu chambe penge we motwa ya kuma pa miaka ya miongo na miongo kenda uti wa mugongo wa inji hii twaziani jao ni kilimo nienda ukutapia tuite mbesa katika agriculture na tuite mbesa katika agriculture atuwezu osete ngwazia ya tupa zedi newa musia hizo mwakuli ya fertilizer
we are moving on twende neza ateo peke ndo twaile kwika na twalea kukika ona tipi tujava 5%. Erastus no muvaka serikali ila sikuendea kwetha siateanie sikalenthi sikulania kundu themwe tho muimiula kwake kutaua kana mbua ila yavu itekwatwe muno etoka akile vita akekata ni kana aime na ethe wa serikali peke ndo kama jawetu ni mheshimiwa mwene kote ne waka ngundo neba waizie serikali mambia kwiki ambeza kukuje kiukela kibaya Indian Ocean ni waka ngundo Fabian na kingi kina ba like sikomanie bandu ba Kenya sinyithie mbi nenda gore motongo uzuro na kuigata akili yake tata thukuma indi wetha kikauma Indian Ocean ni kana kumwe like Victoria kana pake nzo silanga nundu bozi kuna kindu chundu cha ilete ethani tukwenda to create nenda gore betikenda kuola unemployment by 50%. Teta pesa agriculture wona ya mboso of problem imwe yani ya unemployment 50%. Yes. Namba yake ndo inezi mbake munana wa musumbe na ndo mukoni asimu akamurebe kintu peke ndo kingi very short time nona muiko no munini kwitu wila twinge muno twi katika internet mbake athia kwa mana musumbe amwe ati pe ndo newie maiweta wa kwikia wifi na hotspots. Yes. Wifi zikiwe bakube Kenya yonthe with andu ano ni matona ukuna kwi na biashara mbingi cia online mitandao ito no nenga muikono ito no nenga muiko tuwila twa ngilile pade na muiko switha wende na cha katatu cha mweso mheshimiwa Ruto mwaka wa withi uthela ekalendhia na andu mamwelezi about monetary policy ati small and micro enterprises biashara ila nini sifandewe siume nundu yu asizaneta milioni umwa maanele siume pau sitwawe milioni tamuonza yu andu maneo na nuizi nundu tuke ya bengi itikila ikunenga na mbeza na interest yendi ni ukwe to create jobs kuma 1 million to 7 million. Okay. Na yutika embrace indusu si itatu ni usoti 80% ya unemployment na nyene na umaluka. Asante niona mazama etu mazemba muno bwana mbaki twimina twina maondo mengi monene ya kwa uyu president William Ruto no twaisi enda mboka ya mithenya 5 ngale kosia Mount Kenya ndambo keno ya president William Ruto imani chara kisiasa nondo anona ateti na mundu weta wa Mûteti onapa ûteti nonginyo kalika nitwise neza kana Sagana State Lodge nikubangi wa mibango minenange ya maondo maki ûteti muno ukonye kiimani na kiimani nitunenete ona kula itengune mwaka mubitu kana kiima kethe achabata muno thini wa utongwe muno kibila cha president nondo ona bani twaweta kana numbers sio sithasi ulonda mboke no imani cha kisiasa ya president William Ruto thini wa Mount Kenya kwa ndeteka ile Erastus president wa the abwa MCA abwa senator governor kana member of parliament kwebinda nombaka wekalo yimalu kandoni mako na kuimatabia mipango ya Silikalî ndo thili nicho kitumio kwa na president ndio dhukuma ofisini peke yake dhukuma mpaka lika katika enende ndambuke no ya Mount Kenya ikwata ni maundu maingi niwe si Mount Kenya pe nobo wa coffee pe nobo wa chai pe nobo wa dhia pe nobo wa kiwu malelo na generally maendeleo makisio kiu na otondo no ni president yokangale no yitu just the other day na president pia no kuthio kaisi cia ndo make measiata kuzu sindu ino no kuona kila bandu kuthi president no kukulia andu inyo ne mukwenda twekana na museo no tumunenyisu mukate na no kwenda opinion kana andu meendata kwiwa kuma kula kwienende meendata ano kuthi makulio twende na maandamano kana twende na maendeleo makulio azino kuwa no kuthi kulia na katika harakati ila president yathiukite yakangotabie Erastus itita ile to sioka kanisa na twabo yangai nondo sindu la president wati ya Mount Kenya
nä ciändå mbingä må no biå na andå ano menewe ciändå ino nundu akwithia mo nä mena andå macietia andå moo me silikalini their MPs nä ma silikalī baa kwitu ona MPs amwe mayicene na president completely mundu ucio we nä må sakwe na abua olo må sakwite lakini kwe alama Silikalī Erastus yangu tabia kindu kimwe nä no nie mundu kunitwo kura bano aingulia ona no mundu senior government official ngo expect mundu no ethamwezi yani mundu utamba bikia president utamuonete yozi no yo na kola na ndikwenda nene yani uzona wona kola gwana we ono ni president mundu no mundu yani secretary wa president mundu utamba bikia president utasidita Malawi aiwendwe sinu na wewe musaku wewe member of parliament na wewe andu ala mauza kuite meteleto matethi unless you tethi andu ano kwisilo CDF ila yendao kila constituency bainzengi nyine andu maitu sioka ikanisa nundu kindu kiki ba ukamba kienda mboya kikwenda mundu athati ongi kana chau kienda andu ano mapoye we nesa pyu na tuisio kangaini okay ne kana andu maitu macioke Silikalini na maima nesa ki kusema ukweli na tuikia ngai Erastus nenda gukutabisia bano atongo yano meba FM meba majority leader ba ona 2027 twae mo join zaidi ile kusinda kura together yingi tukaachua yingi opposition tambai ene nyindige baba tamu ndikesa kwithia yingi kabisa maisha ni mapa ndika katika opposition ukaenda ino ya kibindu ino ya kwazima hizi president no ndukambiwa ba una andu ala on the ni to no tabia ngamba tabia ni me kulika Silikalini iko sio nondo ni Silikalini ndipo tutona kuwa na maendeleo nibo ubo uwezilia ye mutwe nditedia mbai no ndataka ile wa beto jawe ne gwani cia yetia mheshimiwa Watson muve Erastus yolo andambo keno ya president ndambuka nizio mundu nakota MC musakwe nini prefer muno kutembea wardini yakwa nundu kindu chambe kutembea kula kwa andala musakwete kunenga opportunity ona akumwene ya ku experience na kuona mathina ala andu menamo so juni kindu ngu support ni kwisa kwithia twa mino za kuwa twalete kwikala kubisini stare twalete kwikula kwa andu tumethukisie lakini no twamethukisie tukwika ono makwasi ni kwisa kwithia finance bill ni manogie methukisio ndo enenzi makwasi lakini mazi itapita changufu kou at the same time otwendete kula kwenenzi tumanya mathina la mena mona tumethukisia ni twithukisio no makwasi na tukwika undu makwasia na ta mutongo imusio no la utathumu obisini wikala kula ground ni kwisa kwithia wiola mwingi walete kutethu no sui ku ground okay na ngu support undu FM wasia nzi ya Kenya kindu kimwe twalete kusisia muno no agriculture na asia tokamba ni twina especially Kitui twina two major rivers siviti tesi twete ku Indian Ocean kiundi cha muni ukeza either no to make use wambuzi isu ile sisile tokambani na together na mega dams twithia twakwata enough water kana kiukianu cha kwika irrigation katika andu asitu na ngumina Erastus ebuku ya Isaya kilungu cha memuso 18 yasia let us come and reason together kana twikalenzi atuiso ne bomwe anio yasia ona etha wina nai nduni ta mukumbu ikathamwe ne kwithia nzau ta ice kana snow na nundu ucio ona ila baki kwazia twende kuboya ona moni tumaboya la andliners ni kwisa kwithia sibile no tunenge tunutongo umite kwa ngai na ndo ile tukwithukisia andu na tumanya mathina ala mena mo tugia use kwithia ndo amathukuma no wane na kana MPs be amundize matezi u mumaze me Silikalini na mumite ile mbeta niyo kamba mambe ututize zindu isu matwete no me Silikalini na ni kwata cia mutongo imucio no ula ni binda ya siasa ya thela na watu ka president wailite kuthukuma nzi ya Kenya kila bandu bena wana ni kwisa kuthia kila mu Kenya niwe ba koti wailite yukusuba naka no tulindu bala be president ni kana uthukumwe ni kwisa kuthia no mo me Silikalini mambe ututize zindu
isuma kwanza tena sio ile mbeta ni company nikaenda ise kwithia ni twasikwata nikaenda ise kwithia umonene atongo ya no ngime ivilani no twele onu makwasi aya ni muvea bwana FM ogwanda teke muna nusu kana ndatekeleza alimu no nikaenda tusome mautuma nimebarwa sesimu teke tumine masani maendie yolo wa ndambuke sio yaba ya kisiasa paya ke mane wanga imana cia matuko hapa umahangala ethewa no kwenda kutwika muzumbe wa nthi ino ya Kenya ni matambicie tene mamezia andu azuku wa 6 million na maandikithia andu mongi na la ku na la meomina skulu wethe andi membe na na namba yuko nundu muzumbe ulawike belani no ndi uzumbikie na bado no utielie no utielie 15 na 15 no alikuwa aenda ta mungi etha nukwenda ta mungi ki makia payo ndwaile kwetha yumba ninje kutanisha nacho yuko ki ûteti ni waile ucio kabo na ugu mheshimiwa bage asia ayatha na zindu mbingangi nundu akapua ngwina kima kigekatakio bono kabaninyo na ukethukizio ndu kima kiunena kwanza yani kinena kiteo tele mwene muzumbe inithukizie mheshimiwa wa Kiaru ainena nethukizia ucio akuyo inena na moninya muzumbe zundu zundu nena yani menena with the finality kana nitisi ivita kwata mundu tiutothi wo mutwamo baka state house thini akwate 73 akwate 83% isu ni kana yu with onake ni wendene sana kwa muzumbe ndena uzaguyunge eka kuiba yake imani na kunena kila kwanza abika buke imani yu payundu gwelo nene ko ndu kunena aile kwaze payiki ndo nzumukate ona kwanza payiki nungamane nundu kima payundu kwenda kwigwa no kanena kindu kingi kima ni kwambe obonoka na kibonokete ndwana state house ko muzumbe bau kondo abata kwenda na utungenia wati wake na ndiko na theka kuthibo nundu kima ni jabata kwa mundu ku state house asante naende na mazama songa muno nene mwathie na kuwamina kwa na kindu no cio kanenga ne inde kwa ndateka nini pio kanini ndateka nini pio kanini ndateka nini nasi utiwo ni somo otumani mavutho na ndioza simu kwa mituki wako na simu tafadhali tumia sengi vamo no second 45 be mundu wetu wa Jeremia Mathagaya ya Erastus Kithuku atongo yasu ambia Kisangau tutaki mambo ya hasla ukambani woniambu ingita mutavie Dominic Kamula akasia mbake tuikwenda serikali ya Moi thini wa ile mbeta ya ukamba ende nake mundu ungi eta wa Childs moya nsembake kile tukwenda ukamba niki wo ti fertilizer vamwe na jobs sia serikali to be distributed with national outlook na ende nake mundu unitwa ni somo matumana nenda na asoma Nzomo yene ko kila nondo wa masana nge maitu masama ito meadela fertilizer ni donation kuma kwa Putin mbake confirm Alex Munyao na ndo tumani wa mudia Facebook FM no nena ndo sia bata muno ndiye sekana atongo maitû ni masiosa abedi Munyao aya YouTube haraka tuke kwa tuambe na mundu kwa siati Baba should accept that he lost the election watching from Alabama enako ozero Jafeth Kisangau That's my brother. Okay, paundi bawe US. US That's my younger brother. Oh, that's good. Magende mona ndo ma US no tukite nguna mbaki we Mashambiki. na tuweka hatia kanini tukaadhia Alabama nyama kabisa haya Fanuel motie ya mbaki is right Kavita John okay osuye TMCA wa Kanyangi wakamata binge wasia maendeleo na MCA wa ngaleko sia wabeta atendi bawe adhi ward haya ma MCA zimeenda ko mheshimiwa ya majority leader na kumabikisi otomani I love how Baki articulates his points motie Daniel Moemi ekana na waiwa pio tisulo eti waipa none kwa ati mheshimiwa Baki otomani mamudia na kwa baada mituki Maluki Kalonzo ni motongoi wa akamba waipatia akamba onde okay haya Alfred Masai order Maluki don't mistake Kenya with Sudan where Kalonzo was a peace envoy. We have a legitimately elected government of Kenya kwanza period na wamudia yu kabisa nikaenda no simu kwa metoke
Kavita John mbaki seile kwithiwa siile na akatheka tumine kanine ngesimu metuke tumine FM no ukiagino kicha kwazi tumine kanini hello Mutongoi. Hello. Ninena nao. Matindada. Ninena nao. Hello. Hello, ongela wasia? Eto Jacob Mtemi. Jacob, Yeah. Karibu sana Ikombeni. Mombasa. Mombasa? Yeah. Aha. Keza tumezuma mbe. Amen ingi kombinasyon. Lakini manusu mbaki. Ndone no uzione aneno dugombe. Mungu kilichambe. Ya sana mati kanisani. Lakini mundu ambo kanisa. Hapo yangu andini. Okay. Kenya. Jambo hili nakola mingi. Serikali hivi ndini. Numacha laptop. Numacha ni wanza jabwe. Numacha fertilizer. Fertilizer ni international ya kama Putin. Maningo. Okay. Ukono wende katika serikali hizo weke jende. Aya. Than nothing. Asante. Kenya Mombasa wako na simu haraka seconds kanini simu ya Kelly. Karim Khan amekuja kukamata kadhaa Victor Boyo. Hello Mutongoi. Hello? Oso enena kwa basa ndio mwibwa nesa. Wako na simu nena na wasia kwende kwa na simu yake tandani. Hello Mutongoi. Hello Erastus. Ninena nao. Nene tena mbondi investment wa kumakuwa ya kwa Vonza kwa mbaki. Yatta yandalane. Kwa Vonza wa. Kwa Vonza kwa mbaki. Aya uka. Igila kiboy. Silikalî ya ruto. Na nuwezi kilo kweka. Nande zo walujena nzima Kenya. So ando momisi silikalî yoza nimbesa ado tukuma. Tomisi. Jogo. Asante. Kanoze simu yakati tunangonge mwana tafadhali. Haya, Kenya kwanza ni mwenu ni Tongoi Daniel Muhimi. Hello. Hello. Ninena nao. Nena Jackson, karibu sana. Kuma kitengela. Ete woni kane kundo kwa mituki. Ni kilangu enda kwazi hii. Ndona Kenya kwanza tambaki kwa ni mkule yuma angelesi. Mukundi. Ni chao me kunanga kiwe nusu na mada politics nzo lakini kunanga kiwe nusu kitu sana yasia. Nokuzonge. Ya keli kwa fertilizer. Matunanga fertilizer na gubra no mambe senge waya kiyo ukesaidia ikiwa uso no fertilizer ote kati kitu apazwana maisha. Hii ndio isupe hii. Asante. Haya, simu ile si amoja mbili kanini? Mbili za kumalizia. Hello Mutongoi. Hello. Azindego nangonge. Sindio mwebwa. Hello Mutongoi. Hello. Ninena nao. Wow, ndio nenda. Nati ndani ya sato iwe. Neza bono. Aha. Ndiwa kwa manzo ndoto wa gero lele dinga. Ungere ya tongo ya video. Mayaga ile kana. Ndia kwa kwanza mambo kwa kile meza. Lakini bage dengi kama Kenya kwanza ndio kuna gero. Nya geta ni batiko barala baikele ko. Na matuko no banazo. Ubega kuna gero. Ndio ndio kalo ndio tena ndio kwa tomende twanga nambe. Nikibulunde kuba vile kwa yoga sio. Alright. Asante. Aya wamuthia ju. Tukunie tu mituke tu minete. Tuige tu mina. Mutongo TV muraste mbakaze Kenya kwanza shida yao ni kiburi nyingi. Hello Mutongoi. Aya,
ko azemba nengozi unge hello Mutongoi hello Hello. Ûneenan'Ya nao Ûneenan'Ya. nda kumangana kwa iba Nda kuma Simbauli. karibu sana Asante. aha Yuu. ehe wacha kujisikiza Yuu. Ni weta ndia kiatu lili. weta Ndio serikali zinaanza kuiona tukio. Sambe umenanga ibinda. Kwa wamusi. Ndio kale mulambi yako mumanga ndio siku ndizo sikala ndio siku ikukala. Ûlei akeli. Mungu boya. Ndio atongo yimo kamba pia kwa kusimba hili. Maka kutobo kwa kwete maendeleo nundu andama kuma tutwa undu mekwenda. Kwa ule nguboya mtuzi wafiki mwende na umundu chadi nikisomu. Asante muno. Wasta kuendea ni. Asante. Aya na bikasamba yelo simba yelo nga umanda ira vingi avuga nini mwana zetu asetwa ndanda we kuma simba helo Îkûmbî nitambite neza na ndi muvya muno twikomina na babe jamaa wa Twitter umwe ati Mûtaalamu TV at Ben the DJ asema sako town twi bamwe kila andu maulei mekwenda ni kumilia kase ka kaitu andoni kalonzo aende na useuvya nzia ya 2027 na mama Kenya kwanza mekea kila makaya. Meanwhile sisi wakamba tuingie kwa shamba tulime tuvune hiyo ndio yetu na tukwatebua ni kwa nesa bakembake tumine ndatikane mwe bekudwa wakundwa muno ya kwekora kithoi no ngendu mwingi ndiye zote na asiata pa wenena ndoto cia kusiamulia twemina ni kwatuka kindu cha mbere Erastus suala witha witapiando kweli andu nina mami Erastus andu menda ukengwa mundu uyo bungu endetwo na andu na nye ndio bungu netabasi andu kweli tabasi andu maitû akamba maitû andu mambai itu tani mwana wo payo sio tweza kuona nsawa serikali ona kana na serikali yezo onele koka onele kati Yesu pai usio tukeza kuona tena nsawa serikali na ndi matabia andu maitû kindu kingi cha kele nimeati numbers si tutambai tutakwata nita namba ingi painzia onema twaza kibela Erastus pai undu baka atoneka akwa andu makimane na baba beta wani manzo mwandani ni mama mie me numbers na ni mama mie me bamwe pai undungi pati na Erastus labda yani ndeno kuno ne athikweki ya magnitude ya 10 point kendo yani weze kwithia zeko twika za usiana zingi fresh pai undu baka atoneka unless it sense katiba tazi katiba ka tika sense withia na mwino ekeka rotate you kaundi ya kwata tibangela ine mpaka 47 painzi yetoneka ukeza kwithia ithu ni tweka lata kamba aina tuwaza kibela cha president undu kethi alright twitha gemina kumala yo pe mundu kuniezi muna lilikana ukwasi kana president aende takibingwa miradi ya former president nendo mutabia kana silikali hivi aje continuous silikali ndi vacuum kana ndi yana silikali ziende ya kuende miradi ile inatiwe ni president Uhuru Kenyatta itende luta wake silikali kweta kuende na ubindu kile nicho kitu minegwa wewe na kwesi the same government yepo ikabingwa twake dam February mwaka oto kwata ni kwethia silikali ndi tia muradi ni kwethia wethu kumawa ni president ngena na ndimo tapia ati ona ekai miradi no kuthibingwa oiti kwete kwiva public debt ya 9.1 trillion ina kobiwe ni Uhuru Kenyatta na angi mbesa atukwete kwiva because he was the president commit na ni kwoni as no Yatta oiti kwete kwiva expressway tukwete kwiva expressway account cia mundu andu ano maugie nthibyo maithi maikoba bengi NCBA niyo na Kenya makiba interest ba lakini nundu akamba na andu maitu ma Kenya menda otabuo bungu
Ithu twikale na tuiboya ngai nya naja tuboya ngai Tulikaka. tukakwata Mungu. Asante. Thank you. Ni muvya muno mheshimiwa Mbaki John Kisangau former MCA Yatta kwa Vonza county ya Kitui. Mwanya wangu wabingo tukaenda cia mheshimiwa. Ni kwa twina mesa kwa yaku. Busawa sawa tu. Nye neno kana mesa kwa yakwa na nendo tungia andu maitû muvya. Îkûmbî twayambiicie. Itabikete bwibikete. Na twende nesa. Na îkûmbî ende nesa. Twacia awali ke kûmbîni. Ndubo mawe muthi. Asante. Kwata hii kipindi kimu koko ni kitu ni chenu na ni chambai nicho kikesao tutabia ila ti uthinai tuima na batu uthinai na kunwa kula admin akuniala makuna simu tima tungia mubia muno nundu titamethu kisi tuima na tuendeya bo ti mubia andu ala mutu kune azimu andu ala mutu ethukesi ya radio ni ti mubia muno nundu akwitha mwikala masama ingi muno biu mutu ciaicie na muthiwa maoni maitu nenu mwitu ne mwetu. So thank you so much. Nwane na kilangu saone na kundi na oza role ya kwa mundi na isawa na ongoza yake kwa ngide bila kwa Bwana FM tumine na tikemwe azia ise maitu pamana mwana inya wa mbake me US ni kwa tepe peange metha Somalia peange metha Finland peange niwo Spain peange metha Spain Germany peange metha Germany peange metha Ghana na inde ala maitu ma Kenya yonthe nundu ni tembete ku Kenya yani Kenya na tembea ni thia mundu mbisi na imbia timona ikumbini na ni mundu twa ndeto nzio. Asante. Tamwe yani mubea nundu akutambia na itungu bakaza citaci utuku na kwatete yuma luka tigite meza ku muvuko onenu ni mwa luka mwigite meza kwele mu muvuko na payu ndungite kuendea na kwika eka kuendea na kunena tandi nundu yelate ikilia niwe bakatha thina mwingani good yuko tina nziengi titikile okuendea na kunena na twaminona na tandi teizioka na itu takamba tiuka tizikala nthi tikula ni ati akamba na itu tiende yata etha pemba iti thina kula milioni 6 na cio zitu ni milioni 1 na maana nana titona kwika ata ukethia wibinda yukite tona thenge ya utongoi na ndikakwata usungio papi nguko muthenongi na mwanongo akwitho tiba tikethia no vai kumbini ngai yake andu nesa. Asante. Uzuri Fred MBATHA FM mutaalamu wa maondo maki ûteti ni asante sana mwanya wa bingu katukoka ukana makoti wa nokwi emesa yaku ukabona ngetwesa kwa mara yela ingi mheshimiwa Maluki. Asante Erastus yakutie asante Erastus na kwa musiaisia na mwithukisia wa Îkûmbî ya siasa nenda kutungia muvyano ndwa kwithia pamwe na itu paka mwisho wa kilungu na nguthuthia ibindani yingi twithia pamwe nye ninavosa misakwa na musiaisia na mwithukisia witu nina wikwatio kanone yenyu ni mosa musakwa na nikulia nzitu ya Kenya tatongoi nitwende kunena ni kwithia kunena ni kukwa kanzi twenda mugo katika nzitu ya Kenya twenda Kenya makwikala maisha masiona no kwisila uneni nani niyo twibikia kwa kanzi itu ya Kenya ngai abingwa mwanyongi tukakomana Îkûmbî na tukwendea kunenea ubo wa kwa kanzi itu ya Kenya nikenda isoithia nitwendea nesa good mukomenesa na ngai imwathi uvyamo na mheshimiwa nondo wakuka no akonifahamwe na kendo muvuko onye ni sawa na kunikwate we sawa ndio usoni mheshimiwa Harrison Maluki ndongoi ala inge mbunga ni ya Kitui na oinge MC ya awoni ya megwani kuya mwingi county ya Kitui na inde na kumusezia mbake no kutongie muveya wonde unongwe saweta kwa ubailio na ni muveya inge toka kama na ila inge twekiwa yeba Îkûmbî ya siasa muveya yo mwanya wala twateleanisha kwa ile Îkûmbî ya siasa tuambie na va studio na mukuni wa visa etwa Kevo akona siendo na sound validate na inde director ni kanini akona siendo nesa ona kutuika etwa kanini akona siendo ki unene na maondo methewa memailu Joseph Kithuku ndongoi na ke awa kuna kati maondo mesawa Elizabeth Kanyiva kuone kuya mwingi andu betwa mbakeni akona siendo nesa nda mbakeni ngoko kuni go mosi suma dhamira hata
Alright, naende kaleko ya radio kaleko ya radio ne mundu sabaunda agiria kana education bagwara sino ndo bailete naende ni muvya muno kanyi bano nginya katoka kesiro ya kesio gicheno no ezikeze kemono eto ambakeni na yo monde twena mbake na eto amina mbake nembe unesa ko uthethia neswinge tweke waye